Jatina Oda Akoma Eje Akoma Eje Akoma Eje Ni ebe me relate Akoma Eje Akoma Eje Eko bebe kosi Oha bebe kosi Ayaka bebe kosi Oha bebe kosi Isa kuma Lesena yeti midyasena Isa kuma Lesena yeti midyasena Akoma Eje Akoma Eje Akoma Eje Ni ebe me relate Akoma Eje Akoma Eje Akoma Eje Ni ebe me relate Kama kabi kosi asenti kosi ya ba na wanye kunukura nka ubedi dia mani biedi nti maama ne ka tell to de wontua first scan 1 million first scan kula bla na ntua ande ja wo enya bra boni di for boache kwaku no okoye wantua ti ade didimu a me frɛ na wonfa menimu ni nchi ma ko menimu ni krom menimu ni hu ni pabia ba ntima so jala a wode me koye no ehwo na menimu sa wote nti wona na me kɔ ne nkyɛn nti bra ni fili hɔ no ma hu ni biem ofiri so jala ho wo fili ba ntima so jala hɔ no nti na menim baabi a wo biem kura bepem ne nti ade didimu a na Nyankopɔn ya adom menya obi ma ni so me mu nti na ama se de wonsi fi akola no de bla ne de akola ne be ye ne ba nti me jama adu fili se de besi be nyame asem na jama ya me hwema de kakra nti mi sister ba ko obo asisi Akoma efe wo ya no se ga me kwasere obo ba ntema Pentecost me kwa ma ko hu yi ma bet me mama na hu se me hu no nti ne ka kira ofa be nkom se wo mlanda ye nko ehwo no me yemfa akola no nko nti me wafa kan hu bi ana me kan ho na ye de akola no ko ho no me ko na che se bla no wa asole wo be na di be 2 weeks se na wo ye asole no so to nyum po ye nyum tuni na me ka na asim ya fa na for bo achi kwa kuntu wa ni mali wo sa na mo wo e Pentecost asole de me ye ayi amangu ase amangu ase se me fi bro na amangu ase Pentecost asem na me ka fa for bo achi kwa wo to praises ya na se no wa ye na wo to solo wo to nya me nyom ade akla no ana da me wafa de tun ya frama me ba akora ma me se said ye tie no abema na mafa ne se me yamu ba enfo bo ache no mafa ne se me benti mum ya ntena se na ya hwe na bosumi bi ado de be ma me kunu ni ka kire ma me se bosumi be benya 40 cedis ana amakola no mako sa 40 cedis no kola no ba ya akwa ni mu kakra enu wan yampo na bla ne se jaye na me sumi yi mani ma no ko metimi afred light awon peke me ko da ana me yi mani ma ne se de besi bi enyam ya sem nti Nyankopɔn ya adom ama me nya somufo ode akora ne ye ne ba odidi ma ne bidi nti na manwunu ne hu bi nti me banya me ba na me ka na chi buronya bele bi na menyem me ba na me de na ne papa na ba menyem o ba ne friend sen ya fra no Ezekiel Boache me pa cha o to ne din wantu ne din na de wo no ya no yi ho ai mako ana nti e ba sa no oto o ka ne sen Africa kra ani na wasema mu kai so mra fidi ani na aboa o ma ko me pa cha ani na wa sheda na apese no kra pa na me Emford ani mu ase menyem Ezekiel na chi na me wo kwaku na chi na ye Christmas nti na san bibia be ye be ma no nko a onu na be ma na wo ne ti ne ye hu ono ana bibia be da no so nti na ma wo nti me ko ba bia na sebe me ba na sha tale di machi nti blonya blan me ba na nya tare nti mi sister ma no e ba ye ho na nkura ni nyina a che o mo tare ana me ba ni sistema me da wan to blonya tare ni bia ma mi o ensu na fe na nkomo na be ye den ye hega bible mu hega ajemai bomodi mensu ana se ma ensu me da wan to blonya tare ni bia ma mi o ana me se kwaku papa me mi ska se mi to bi ma ti me friend ana wo fa ana me di mi nya keto ba akofo e friend ana ono ana ba ne kasa na se da me da wan to blonya tare ni bia ma me ana wo se na ma me an to bia ma ana wo se me ma me se wa ma mi ska wa ma ni ska ntina wan to bia ma me ma ko se sa dia kwa na didi na tem enti me hu se ye ni da wo bi na bra na adwe se me ba no won hye no ebe pumra bio me panidi for boachi kwaku no ma ko from mo won fi me 57 years asema me ka se
Bef wakaso makra no 40 cedi awade bato aso wan fi ni biem no e from anti bla won fla metimi afra ne sa won peke me call for dem peke call no on peke me call enti na menim na Nyankopon ya adom na wo fa ma enti ma betre kuma se an me se minim kunyina wo kwada so enti enye fe na ya bro se enti me ya ma de awia na ma betre ni na me dem frama kakra enti me tu am tete obi ya se me obi che agudi even na me pagya me ti am kunyini anam bla man to obi a wa fakura keto atese me ne me yawo na se bi wanu asem kura ne se de wusika yenti no yenya didi am abehwe ba bia mete amama wo atosabli ma for 7 good years ni on peke me call kura ada na ya bla ho sam sa an wo jina to atenti ne number kura no asem je na me say was onyame number no afam na me sa no pay kura ma flow line one peke unye ye na wo se sa o line no em we so we see number foforo nti mother shakwa no di skabiaba nti akwa ni yale na meka che mu afa from say akwa no yale pa Ezekiel ama mama na nsa wo hwe wo mre no a akasemaduo no emienu na donko enya abo se ebre no eso say dia na wonim se akoma mu nsam dwumadie no ena Maa Akos Akoma FM for yede ebre wo no enu nti baabi a wo bia no adaro ma ne die kwan so na wa join ye se de bia meka kire wo se won so ka program no ho bi se wutie no wo radio Akoma 87.9 anasa wo hwe no wo TV Kings TV ana Onua TV Odo TV anampo se Facebook live Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM no won so wo ka ho bi enu nti tie ni ye hwe ni ye na brand so a na won so wo de contribution no aba na mama no pomodi na Facebook no like and page no comment na fe bomodi a share my YouTube Akoma FM na wa subscribe your page no na wamia bell no so enu nti ebre no eso a you will get notified na che say won so wa wo so e de ama afoforo na wo mo so etumi enya bi ahwe nyame show na mama no de awia me ka cha wo na say menti atesem hunu wai entie atesem hunu pem kwa wanim ni yawo ye no senam no kwan so a na entia nyame mransam no de ato wa maye no se entia de a ene ebomode a na epem kwa wanim entie atesem hunu eno ene na no pay meka ede achrewo shade so se Free FM 97.5 ewo tachiman manager ima meka say wonum ebiem ho ha ewo tachiman Otaibo Radio Modern Ghana USA wabiem Big Love Radio ewo Spain wabiem Adepa Information Center ewo kwatwi afetia ewo so wabiem papa enu nti wonso wabiem a na wama mehunu sama mensu mabiem wa ha sa pepepe na ye kono hyene so se first story no eye Piwak Natural Health ya wode 3P garlic mishaba and afe grofine emojadro ya yedi koko aye na eye fire wono no mu a obeye fine wono na so first story no asene yanko na mene meraba enkodi enkomo obapa wudi edesen ampa che frame Bernice Bernice Mensa ofri na bae me pacho mete kwa nwoma okay kwa nwoma won bebre o adum kwa nwoma e wona ofri bae okay ene awie me ma bedwafo nyina wo na yetie wo ma me pacho na no fiada na me ba ablante bi ware me fe na kwesi agema okofie koye me ho ade e ofie menene tnai na sitina mu no na ye ntokwa bebre emakowie Sofola police station to otwi to ni ade nyina na me am se mentimi nware biu ti a cheni to mu nyina na me betna ma me ba ye na ekoba mfie mi ensani abema na me ne wo ye no ma ne 1000 kola ada eti bronya brenu na me frɛ no na me se bra kwasi se kwadwo be 2 years ni uma ni ska eti afia so na yiwe na so ma me hwemanim
na mepe kakra de asende o na me see you eti diplo nya awie nu ye awie na me frɛ na me se bra wo so be sene akra ni sika na we na hono be ka sene ma mu nya den ensem bebrebe eti me ntwen kakra na me see you ti ma ko yedi Easter ni wie ye be 2 weeks na me sa frɛ na me se bra me flow biem me last flow ma flow ni na emom no beti me nka na ebiam no mienu ye say gina court because my husa akra no hwa na onye de onhwe ma ko me kan sa asem no ya ma no si an ye gina court afa me court we na me se ne manya wa adwen se bia se me nim ba bia wote e bia me fra won fa de anya me picture ba ko to TV so na ba bi kura wo hye bia ye be hu ma ko mi kunu ka kire me se me de picture ko to TV so on so de picture be wura nsu ase oso ba ya dai o de picture be wura nsu ase wo de ne de be to TV so no so de wo de ba ya dai be wura nsu ase ma ko ko shensu ase ye voice message ni na ni na ma me wata na papa wata ma ko ne de mpacho mi ntimi na wo so na nka busa no eti mene ne kasa nyina na me record enkoma yedi ye nyina me record wo me fun yi so ma ko ma hwa ni mu ase bia ka that time no ko benya no hu bi se obesen ni akra ni scan na ase bisa up to now they say the number kra ofre kra adum okay bonus and some no what boom ye no watchem enti me pen details ni yakoso wa wade anim de nam so man ne twi tuo no watchem kra enti no my details no epache mako mene netie eda baako na mako ensam ne de mitimi nkase ne yebu a me rafi yo kai na de konam so man ne twi tuo no na yetifie mfa se ya wale 43 ne yetifie ho ena sister baako ho ne dukulu ne bra eneti eti bra ne tu kwan ti lockdown ni mu ne hyede data mfa se me mi kura nya kasakasa kakra ti na obi angasa ne yonko ti hyedem na ne baba ma baako ne ene me netie be ma ba 11 years ena oba no se ma bra yi flo bra ya wo flo ti me ya na se me be so na mi kuru ne se kokacha ne se me ma ne nko na ms bra eni pane ne na tifia ena watu kwan se die enti no ofre se die enti no ofre ma me nko se die enti ena me sori na me tisi valanda valanda na ni na se bra ya ese wo ofre me na so stakua me ko be kwayo na afi na ma ba na matisa ma me na esi awo ena me be abehwe na mo tese na me so nyame adom ye ho ye na so wura ho ye na me so boko na me sa ko wura de mako ablante e kire se oka so ma me nko ni die enti na ma sole ako eni e ho ne de o ye ya so de mo hama nyina be hwe mitirim o de mo hama e be hwe utrim ai se de enti na so ma me nko ma ko na me sa wona me nka so akoto aduani di me e kwa mo de me dan ba bi eni pa ne frɛ me anye boni enti na wa frɛ me eni e ham so anti 3 days na o ma me chop money na me frɛ me bra o ti ahoraga na me ya me se bra se de wo nua ba de me fa mu no de me ya aware me frɛ ase na ne me ye e bi se me kuni de bia o ne me ko na me ko to asole fu anim na me ko fie na me ba ne ade ade se ne adwama kwa na me bone se awale ni begu a me ko na ne agu because se me ble onya sho se adwama na abodada mako da bi se no ebi anu ntina na ba ma bi frɛ wa ukunu se menko mako da bi eya se mbisa eti se me ne me bread nkomo na me kasa so na ma di nkan afra me bra na ma na ka kire me se owo ba bi nto be frɛ me tuaso o ba bi nto be frɛ me eti kwansi anwumre be 9 ono ane ba na me ne tie ne frɛ e de fon ne bra me se ofa frɛ na me hye ba 1000 ntoma ene bom ma me frɛ dwa ye pie na mpeke call ti na me ne me break kasa efi o so kwan ne dɔɔso ti me ne me break kasa di nkomo no na mi kunu so firi kwan ba ko so firi machi se eba na menim no ese senti di ntina frɛ me na me so anwumre de wansa ne miska de medical ha no ho odin ma ya hwan na wo bisa no so okay me bra me di na chi ti me ne bread nko de mu yan se be ma na hwema so mo machi ama fon no e flato ti no start di me bra atem o bra oni nya san ko ware nya de ade ti me ko to kakra ti me peja mani na so free steps no so akora dem abu bra pa bi asa de bebo me wo bu aba de bebo me am se bra kwa so ahwema sum man ka hwe wo sa atwe bra pa asa ba bebo me ene be ku me pelako na musu waku ti me fa na me bra gina phone so no se benis am se bra no se tu kunu na ahwe asum sa no nam se an no se ene kokko report ne e mechi ti wa na me bra se ne me ska se me pan ko ye case ti me kwa pre police station ti me kwa ye na mani ha no abo amamoja kakra
eda mani so ta police for no ne me ba fie wa na adwo no adwane afirifio to mba no msa de che akwasi agiman to ye no mka me se me nko hospital na ade che me fa hospital forms no emra ta ade che me ko hospital ma ko me kasa so mani we no so no mo problem kakra wo so eti doctor floor no nga se ma ka kire ne se eni ma mu odukura ne kwan se me so abi ti me ko na doctor ne sign se me fa nko so full line ye me chin because we din kan ka kire ne se mani no hwe no amfa ne sign de anka ade no obo wadi so ma mo de akọ doctor no pen ana ma ko se me mani ne me ya nti me tare ko hospital anytime ya to no aya we se mani ya me ya okay eti me de ko so full line eno mo je report no eto ma ko be ma no adwane eto ma afie to mo ka kire me se oba me mfre no timbedru fie eye Wednesday na nwumre na menene ba na ne me ba no ehede ti kwensi ne huso ababo punu nim na abawura de mo ba ye no bebe wo drop no yi ne trouser na ne mosquito net ene radio ibi no de ko ti wona ne ba panyin no ba de na ne afi ma da ye kwa na me se kwa me so wahu o papa obo me na ka me wu ya eno ba yesa ne ma o dwane ye no etu de ja no no nkoma ko se me so me ni akra di nkomo no okọ no wa nkọ no akote tempo ma achi etu no abawura ma wodi atete efie mu ye mpa mo hu so dwane tete yeyi ma kwa abawura dem wo se wo bla ba ha me ka se mu so no bo ma so mu no odidi bla tem tade che Thursday na no pa me bla ba ho se ko ndo ko ne be ko nya ne hwe eno odidi na tem ti bla den kleja sister bi wo o bla ba se ko ne me be ko ene kasa ka kire ne se maba ene ma nkuna me mekun tima ko mene oyo kasa sa na ntoma so esimi mu madwala wi amete empa so me hu sa branta na wura abie wodrop nu akoyi tuo to yi tuo no ayi so e won pa na se so de adi twa oye mesin ni nti no owo sa ne ma ni nyina bi no a start no odi atem nkurasefo di atem fra busua ni nyina tima ko wode de nukra ma hu adekura kan me because of tuo na na ekura ni nti no ma ntimi ankasa ti adwene ba metirim no se mempie enko abonti ti me pie betena steps ne so abonti na meti wo sa na o sa di tuo na to am abonti ne ho edi nam manim sei edi atem koba eti minim se ofa edan na chi na minim se bia ebuba nhye tuo nim eti wo kɔ ne kam akoyi tuo tuma ko ofa da de cha na akoyi tuo boba ebo etu abeba to ofa ka edan na chi na me te fam olu ba bi wo ho se mi dwan ma ko de mi ase wato etuo no yey brightness tobo wokunu tutuo no fa ba bia wokro no pa try se o tuo bo wa ma wawu ha anase wo hyeda to fa nkyɛn bia wadi hunahuna ma ko pa try ne de minti minchele but tutuo no otoyi efa direction na wodwane afa no mako ene de otu ndia otu because me machi say na na ehwe no ti me kokra me na kosi amnam ekototo ti betuto ya meti se wa tutuo no ti me ti si ekwan na me friends petan na me se da be ma na ba fie na say no asaye de aba ba wa na woni se wukunu wotuo hye ho dada mako etuo ne de me ko ya mbie wodrop ma hu se etuo ne ye de nketo yi bi ehye but ko hene be ko aware na se no ehye politim ti me busa ne se bra na etuo yi de o de ye de no se new site adwuma na omukọ omoye ni ade ni nti ana me so me na ata so many years onye bibisa anya de e ma me hu ti na we san so lance situe na na se lance se na me pa cha ne de ma musa no because me ko tutuo no ho ti ma musa no etu tutuo no na me friends peta no me friends peta no na inspector ne yesa me free kulonim kula ti ma ko me free kulonim e ko da ba bi ti ade a cheye ena papa fra blantie na wotutuo no wo free inspector no wo ma ho no wo so apon eti bebi wo no bebi a me wo no emu chi na senyo no kwa ni inspector wo betumi akọ police station ho na wo ko frɛ mema mo ma ba because wotutuo eti ma ko me free etu kuta no because da setuo no meba setuo no eye lances ye lances se ye lances ye e wo senka wo sa ko police station wo se inspector ni wa eni ono kwa ni police station ya wo onu ni policeman ya wo kro no so enti mo anya me hwe ma ko me pa cho na me ka bati me free kro na de achi na papa friend busa na se dia asem na esi no se ntokwa keto bi no ni manya etu opese okọ police station wa tese ma ko report na no onim se etu oni de na masa afre
aka okay tade che odu police station na omo frɛ me na me so omo nche no ti me call ye ne ye de na ankopagu ne nsa to ma musa na no asem kwa no mudi ko wura mo so full line police station okay 3 days time eno mo yes omo de ne ko court ma ko ne ba no so ote me nche no ye hunu ne ma me akira kwan ba bia eti ne wo faase ba ko ne frɛ me no so benis se ye de ne ko court e be jeri no akra no so no no animu ye hu ma me no eti ene ni ayi ni nkokasa na kwan ya be fa so e be yi na ka bia be ba bia ntua ma ko no kola me ko because of nkula ni nti ene ma me ne kokasa e me yi me kunu ne ya ka mo boy de me ni obi tina me ni ye yi ni ba fie ma ne ko di no ofa se no be 2 weeks so 2 weeks time no aba 2 weeks time no hono busa me sa wale me meja me se da bi ye e bi se nipa no wa ye me ho ade enti dia onko ba adwaman enti wonku bema wotuyo senade mu anibufu o maso ape wo ba bekun wotu ye na sankanya wo a benes mako wotu ye na nya wo a benes framian mako woni bema na wo ba kun tu ko songon ti mako mpacho ya sat na almost be 2 months uwa edeko ohun afa pa 2 months betu so loku ya beba wesi wo funeral ho ayiye na se abedidi na ya wi aya jinsensie ya boso mu bema kro no ano wo beku be wie no na ne get ya yiye na se wa yiye na ne get ya se ti mako mpacho etedu be 2 months edeko ena yeti wonom na susuma fiefia yetim ne ma emma susu ya 22 cities ne na me na mejeto before so be kwa so na me se me peske bia fa ne makakra gumini ma no ma me 1 million se me fa toro di be kame afi em so kwade mba ye no onya sika to wo be busa me se no 1 million na me se ukwade me ne nkura na ye de ayi su sika ne timi ni sika bia na ofa sika na me susu sika na ma jeje ato na me se ma ne mfa sika no na me fa ne fon na o cha fa me fon ayi sim na me frɛ ye shofo ni shofo ma ne de phone no ye de e ma me na scan before so obaji scan free me nsem no me preso wo school bi wo ye chire ho e ma me nsem nyina wa e na nipa ne frɛ madafo ba ko frɛ me ma me ka kire ne se ne e ko ne de se wa ma obeba ne ekumato ma ko no kole me ma me ade che ma me so bai abranti ne hu se me ma me aba ho ma me di 3 days wansi fie ho ma me sa ko okoye 3 days time no sa bai be ma ne sa be hu se ma me e wo fie no pie ye no wansi wo biem ti ma me ko no se ma me se wo moment ene me ko na se ma ene wo kwa me so mente na ha me ne wo be ko na ne ba bia wo tie no abisie kwa na wo we kwa me no ba ko na me se sa me ne ma na adwo na me ko gu obi fie ti yi ne ma ne wie na se ne ba no so no ma kwa ade asa akora no se me de ne ko na me so me se me jare de mo na sa na adwo no fa wo be ya akora no bibia me hu de meka na me ka cha ma me se ma ene ye na kwa me hu na ade achi a ne de neja ti da dan ni ma ko se ye wo fie onum na ye da no be ma de ba ho anajo etem se ye da honum no be hwe se valanda mo me share so bibie ni honum no bo wura de mo o pim gate am ko bie to wura wa de bo pusa me se ni mattress we na me se ma fa ni TV we na me se ma fa mattress nso ye wo kese ene de edi wo ne ketwa ti ma fa mfimfini de na TV ne so fra screen ni etikopo na me fa etikopo e de eti na ma fa ni mattress ma fa di TV ne da so da de mo na me so me de oba ni nti na me da so da ha na nya oba na enka me ko ene ye mpie data so abo be 12 ko bo 1 na me say this time de o kan no ma me esi abonten ma ko ye esi abonten kola ene ma me nwa ba ko so ye hema ena me si ye nko ba bia o ma ye yi ni free police station o ba ye o custody ho wie ya chire no funu boni ni mi se masa yanko tu o ye sara me si ye nko ba bia timi ma me bie na no akasa ne ma ko esobu wa kasebo o di mi ma me atem papa ko che brantan se ye ampia free dem obetwetwe ye agudem we de nya tuo biem da bi we de se kan o ko do sere o ye sere o ba jinjam ti ma ko wana machiri ba o klo ba ko etwa ye sra me frɛ na me so wura se ma konta de se ka esi eso anadwi machiri ba no so hunya sa ko police station ko report me ye frɛ petrol fo mo ba ho anadwi to mba no mpamo ni free fio ni o frɛ so nyina bo ma me dua pamo ni free fio entare che no me sa ko hia so fo lai ho bi di enti no friends bo ma me dua o se ma me abeyi me niam nti so ko da ne kunu nkyɛn ya so oh enso ni nkunu kan di o enso ni nkunu enso be na nkunu ma ko oni enso die o se antoa nkunu ma tare me abesesa wo ni e ma afiri ho enti so wono ko da ne kunu nkyɛn ya enso ni nkunu ma me pa cho wo kunu ya wo twe sese kan ma me pa cho kasa gu ma me na ba bia wani hweye no
Wukru acho so se kaida. Wacho so tuo da. Yo, to aso e. Nti kodu so la police station ono mo. No mo yeso mu den betu. Ma ko no kra ma so bi ote no mu twen watata pa chiri wo baby. Ti me dem yam ka chom sa wale ni momu de. Mitimi nware bio. Ti aso ma me ka chom ne se. O timi ntwe no ho manso. De bia kone bra no. Sa me aka se mitimi nware bio mu dia. Ene o mu nya life ma no. No wonko onso de ne ba ye de. Eko na emom ne ba no onhwe ne ba ma go fi se free police station obepem ne 1000 kro ma akra ne bi etina me mfre na me hwe ne life de we ositie na afre no kro bedi watem tina ma ma se ka me mfre na so no awom na so obefra akola no na so obesani ska ba senka akona nse so me so adwuma me ye no mitimi nso ane ma biem na me tonton panties ne ntade mo na me so akwachi mitimi nso ane ma biem doctor sema me nso ane ma me so abele wa so yale oda me so isa akwa no school so de pia o ko school a 15 cedis a day ena me ko frɛ na odidi matem phone ne so enti mujai like aware ne gu ye no anya say ma kwa wale ne gu ye nde total lockdown na that time car no ko police forms ni nyina wo me ha ena ware no fa se gu ye ene gu yi egu say police station ono ma me ka say wode wo ko enu nti no ono so ntra ne ba bi ne gu ya na say ekire abusua bet na say e ma wo de ne nsa ne ring ne bible bibia Akoma no ansa me pa cho de police station na me ka say oba me ma me trouble meet me ware bi mu no mo bo ayi to so me type o say fina kro nye ne yele ne me so nya me kunu no eti e kwa ye kire me kodi ma mo bo almost by 3 months because am fe na me ko peda ya metina mu kumase na me de ne nsa ene ne ring koma ne ma mi awu ni papa so awu ni sister mo wo bro sankoro okay na me de ko ye ya kwa ye na ni sister mo frɛ ne se me de nsa ne nsa ba ka che ni sister mo se omonye nsa no omonye me ba ne nka ho no mo pa mo ye frifio na omonye mo ba no amawo no nka ho no mo mpa mo frifio sa na ne sister no ka ye ne nwia ba ma ne ka no ofon ne so okay say akra no so de wadro no onyini afa na data no be 4 years awoko 5 years bitimi fa akra no so nye de ma no oba na abema because akra say me de ne ma wo be ma no kra ma akomira bi mini me kuru kon akra ko papa nchen ne ko di agura mi de na me dampa so because ni akon ti me dampa so de mu ya say me kunu yi ni sisi mu bet de bu akra no de mo say de nti mako me ko bi ma no ko bu sakra ha de na bu fusim be de e be ba me so watwe bet wo so da ma ko bunto kwa de ene beble ya ko himi ne megwa bonte ma sole fo behwe te na msokra ma sole kra ne kokora woja sole presby ti mo ja sole no e ho ne mo ya ma yefro na na me pa cho ye ni fie ti meka so mo mfa so mo ne be hira aso wo fie enti ye wo ba bi otwe bet esi akra ne so no bo no obu akra no me so me ba no opele pa eti dem ti aka yen se umu ade me na wobutu na kana akra no be 3 years no ko 4 years ti akra de di sumbe wura e ba me nche won passion me kwa mbufu ma bi twa akra se kwadwo wo ha adwen dodo ti ma ko na akra na shata ti mi da mi bo piti bi am se me sha akola ma ko me sha me ba no honam se no in fact me sun no wunyi na bubo funfunya na me tam de hook ne na ball no anasa wo de he me ba ne kase nyina te se onye ni pa wo so etu ade bet ne to no rough hey just na boba saying ba ko de nyumle be na so na okwa adwuma o mantem ti na wo da from adam ko ye ntina wo da paso na me da paso no no de kunwam ehwe tv no obeba be join wa na se moku bi ya ba ko da so ba ko da ma ko ene eku bia onu ni timi be da fom ena me so bitimi da paso na etopre bia wona me ku ade obaye no obetimi ato ho a fru sura kopem fom sen what can saying because minim se bia awon fa de ewukura bi se suban ni na enye de ya me ba ho enti nto ho san no de krasi ni ba che se woni awo krasi ma ko timi matem de mani eye me yanyina edi matem na se woni kura wan ka se yo yanka me hunu sane me na me ne tete wona nim de eye me edi matem na bia ka abusuya no eto yesa me ya na matu ma bada valanda to onu na ya de awie ma ko wadu atema na wabu awie na de cha na wanu ne ho na fe no opo ache so obeba ho me so me mpene ma onye de e ma me ho ono obeda to betinya disturb wo dem wo set yesa na pie free dem no ma bada valanda ho so na ko na se ye wukunu unya na munya wade na ko no ya watem di wo ho no ma anipa no wadu watem a ya na eya because I say be obedi watem enti na aje open pattern we bi heavy me mom de on pattern me da on pattern me da ti wa wo boto ye ma na de ama no so mu je yanko
eti wo ya akra ne sa wie no me ye ma se ka metwa ato phone ne so anadwo me ye bia wo se me pese metwa o ma mantwa ti ade a chi na me de akra ne ko ye sofo na me ko kire ye sofo se friend papa me se papa hwe de wa so le ba no wa ya akola no was ade na me se papa ye da de mo so akra na butu no hwe akra na ye o de butu a eti watimi atwe bet edi agwo akra na mama jani nyina ade da akra no minima asema papa ne frɛ no ne kan ye de meso man kan wasem bi na ma ko be ma bi se no mitimi fa me banye de e ma no ene nke bokura no ne ba na no otime nche kola ampo ma ko aye se me na me kototo me ba no ne ma no ma se yi ska no ma to bi akra ne hwe mu no me bra me koka kola pa na be ma ne me ko onu ne ware mfiese ma ko ya ware ne de ye twen kakra me fa se wale almost be 5 years as I say enti mo twempra sa mo ware mo twempra mfiese be 1 year 1 year we hunu se sunu woni mu se wo ye be ma wo boro ma se wo ye tutrasam kakra wona ne so we hunu no afi no amotwempra no sa ma kompra twe no mu ne de wa mfane nsan kameda na ne mfa se ntokwa wale mu akasakasa de ne ye kasa etokwa ye me ho ade wie 2 weeks no scam fan say ye nyina ne boa ye ho ne se ye wale etimi misika kakra bedim na nso de bedim kakra e pa chai ti ewie ye me ne tena se bla se ewie a me dwetira na me fa se misika bi de ba bi na me de aba e na de aye sa de ma ko me de 8 million e na me ye se 8 million no me de beto to me ame ho ne ma bi a ehia me ba se fa fie ade ne ma bi de wo yusu eti ewie ye ba ye no kura ya moka ma sa wale de ye wale mpemfa so de so so anya no konkuronko mo ye ne kakra bi mo de ti ya moka se be dru ye no sofo be shire ska ne so minim se me kuru be yi misika ama me e de akoto ba bia me fa no ma ko mani ba mo so ska da ka 2 million ana munya mfa so sen ma ko a chenti no ska ne de mi refi ana me ko fa ne kan ye ya kan scan de but me kase metimi aka scan do ye nya se ya na me bo ti 2 million na me tam na me de my sister bi wo ye fe ne sala ya sala je to ma me ti mi kuru ba robu sa me man benis scan da ha no mo no wa na afa am se ma fa me de atime ka no so bi mi kuru so on ti ase se wa fa scan ne ma ko won was start trade bet o me so yey ko twa no kura da ma chi ya 2 weeks mo wari anya na awotwemienu waso wo di 800 na so wo di scan ma no ka chen se mu wi a de mu benya no onti wo sika ma me pa try scan de ma fan sha ne nsem se me de sha ne nsem me de to ne ma aduane ye mu ne ma kakra but o ma ne hu se mu wi a me wi a scan de benya no na de ama me da koto ba bi a o fa no okay 2 weeks and we started so ya dan we started abo me scan ho but me pa try ti ho no o ye asade ni wi me nu mi ho se awale be na me de mi hu akwa hwemu etu na me ye se ka me fa aduro na ma no yes ena sister bi be pie me so etu akwa me bra fra asafo ha e ba ho enipa be gu fie ho efiri ho kɔ ne ntokwa no e start ya to tama edi eja aware be pim na ntokwa no a eba ni nyina na fort no efiri be ma na sa won susu e bia e wo se o me kwa me hwese de me sitie ya me fam sitie ma basa me kala yi be ma me boro no so ntie bia na won so ye ni ama ho se ma ko me pacho da bi entokwa de ye da ya me so me mistake kakla na ma ko me kunu no ya wo mistake ne se ma me hunu eh so waka be ma ne de me pa de hunu o ma ko de me minim se bia maka asem kula bia enye no se ka be ma de me no let e hye dem wo de ka fle me ma me asem a wo kan ye no wan kan yi e de asem na ya wo kan wa wo susu se ne ma ko se ne awale mu akasakasa de ye de ya eba ebi de waka on be man de ya waka wo ma me odi na tam nyina waka de na ya wo ka kire no ma ko me kuna nkasa me nyo bia metimi because the way city no o ye dipa bia won tenanim etu kasa nanim a usuro kakra eti before se me kasa mo ye bia kire no na bia ono na aye made bia enam so be me kasa bia yare aye de a kire kai so ka kire no awie ye wonu wo ho Mako me mom de me na no ni na tem so ya bo ana ase kwase ada no no mom ya kurasi ni ba na me ma reply no me ye kurasi nya ka na nya me wale me ana bibisa ma se bisa na ye de kun wo ho no baton sabia son sabia nya se mi ti ma tem wan kan che se kwase ada pa cho mo fan che me yo kwase aba ma sabia son sabia nya jimi for sa e de atom no bi pa cho de bi kopem tama odi ma tem se mani enye mi fi ayale fo ne ada me ko ka che se bla mani man fa free ya frum na bae na emomu no
asasi su na me benya two sister de we nya accident ah say want me surely ono che say oyalefo e ya kwanhia na wa hia ma ko mikuru ni frɛ makuma no e ka che ne say me di na tembesi na makuma no kwa no ne me nkasa oh nti na bema na ko praise be no ware no do ko mo praise be no so ko nti di nti na ma bema ni ja ja ya sorry kro no praise be one mo no me ni nya akasakasa saa timi de oya na makobo ma asholefo amane asholefo amane na so ma freye no matuyefo a because kro ni ni abusua bia umtina mdo ma ya abusua ti dakoro me so wi anopa sanda anopa na straight dress short bi na eheme ana me ti 6 steps se me ko private de na nya me ni apra nya me ne hweye ti me ko private na ba bedware akọ ti ma ko nukure ni me ko ma anhye pants okay because often ma da so ti so na me fa atade ne hye be ma ne so wanti asese ma hye atade no e de akotole toilet ni so ye fie ho a na ma anhye pants ma ko that na me bai ene ono ne ba no ene ho no wa ti atade ni mu won kura na anim watete matade no won kura I short na wo hye na you see me through ana mako debi e straight dress ya me de hye fie am fa se bia me hye nika short wase enye 90 we anopa be 7 am ko dware akwa asore na mo nkwa na mo ti fie o me pa chofio de e patre na ye wo dem ye dem na issue ni siye en odwa na ni enti se na odwa kire ayi amansan se wo mo hwe Bonus. Me pacha na me ne me ma no ono ne de ne me di he no ene wo de ene wo de no pacha ene wo so watade ni mu na osan mu pacha won se watade bi on ma like o ma cross ni se na ti me di pin e bo sa na na tie to so mu se no team to team na ah bla e de na wuye ti ma ko mi sui na me fa fon na me frɛ ya sɔre panyi ni ba ko na me ka kyerɛ ne so omra me hwɛ ade a o ma sɔre ba na ye de aye eti ma me ne ba fie o ma me di atade no e kyerɛ maame no kra jatade no kodi maame ne nsem to ne me koin ene oyi me ne ma nyina gu abonten o ta me bag ya no ato gu abonten o ta me bag no to gu abonten ta sɔrefo no na papa ye sɔfo ni no na me friends papa fo ni be hwɛ de akwasi age me ye ene osu onu no soma asɔre mpanifo no okay e mo bae eti ba ko bae no ye se wo video no wasan ne ma sɔfo no no wasan ne ma sɔfo no o so wanti ase se case aba ntem no yimi nema gu abonta boy ni be video e de ama sofo nti na boy ni so nti no waja asore ene okura ko se ne wo kan nyina menyini yo ba se ne wo kan nyina be men ye de ne okura kokobɔ ne ma ye fa kwese ageman no kwasam ye fa no a ye nya no ne fon no ye kwe na jan em so obayi hu ahyi nti no wayi ne chepo no kura ato atwere enti ye fa pictures ne bra na wo mo ye ne ho ade no ye fa bi engugu so ebra akwasi agema eye bonus mensa ho ade ma ko pictures no watetim the ready pictures no Facebook live Akoma 87.9 we ya pa ye follow bi oh okay we mu ko bi ayefro ena mu twa sanfo ni we ahunu enti be ma na abɔ no coat abɔ no trousers no agene wa agene tie no ogina ena mo ba be ma no na hye mu fifi no ahunu oh okay na wo so na na agina we bacha oh okay enti ye hunu be ma no se hunu be bia wo ma ko minim be bia wo wo bi san ne sisters o mo se be ma no we o mo nua be ma wo sisters mo ne de menu o mo number the phone ne say enti menu o mo eti mi kura mi ko fie o insta mo mi ko ho ko ka kire mo se akura no won hwa akura no insta ketwa se ono kura wonim da se be ma ne hwa akura okay to be fele enti be ma na ye ka ne ho asam no akwasi ageman onie de wo ba yi ka no eye me dadodo menim se ni nyina na ye no kura na ba obi mfa ne nsa bonkum kire na gya kwai enti no ono ne fom so bia wo ye de nya de obeka na mbom age se ye nya be ma no na fe efunu no ani atumi abue ama ye hunu de yakọ se wo twe brantan si ne yire ene na aseso wo twe tuo wo de beti eburu ne yire wo de bi buru ne ba ene ho ne man sam ne doso enti be me na akwasi ageman bomodia ba bia wo bia no ye hwehwew enti se wo bi nimu no a won kan che ne se ye hwehwe no ewo Akoma mu nsam dwumadie so na yiri barnes eso omomodia wanyi ne ti na topa woto ye de afiri mu ba ye wo so obehwa akoda no wanyi ne se jaya wu jai no eho yiawo ema be ma di atopia fa jaya on pese obi abehu na kira kwen ma ko ene de me pacho minti minchire se ne me majawa me na me ba ware na wo japade no so so e be me na no aduane ma no
Mako menu aduane. Oba oyiska to anu aduane. Oyiska to ma menu aduane. Wusine niema. Misine niema. Wudi hu ni wo fie. Mako. Mi bisa. Wo yo bibia aso warefo ma. Ani ye me wanwa. Afi mutwe mpra wa ehunu hwe. Mame. Baba. Dabi, mame peja wo mu kakra. Enanu a wo ba fie se wo ba yinka wo ba bua no na masesa mo niema akono. Ede ne si ye. Ipacho. Me de obese panyini de odie mantemante. No kwasem. Wo tapeja kobu ho ba panyini ne me. Oh, okay. Timi megu aware amani. Na mre ni nyina ntokwase ni nyina ne simanim. Omo ya ifro de e wo kan be me bobo ahwehwe no yamu tete picture say. Omo mehwe omhwe de wa ye picture ne ahwehwe no. Sa no be ni pedua. Hey, that man no e wo ho no wanka. Ebra wo so ye den so bi bo ahwehwe no tete picture ne say. De wa ye picture ne sa no be ni pedua. En wo yama wo so wo yama hwehwe. Otwitwa wo de sekan. Otwitwa tete. Timi papa mo wedding pictures. Your wedding pictures ni nyina. Tise so bisa me wedding picture kura me nya bi. Timi papa ne me ofa ba ko ne ba wo be hwe picture me sisa ni nyina sie. Sabra no mo ware nya san. Nia ma ko ne de wo hu no. Mitimi nkai se tama. And what this scissors twitwa pictures no. Se sa na obeye wo. Sa na obeye pictures no. So na one me ko na otwitwa pictures ni. Enti me bla me ko trampetia. Ti wona me ne me be ko ya chiso ko na be manti wo mo worry no. Sabra so na me ba kwa so be fa ne man kakra. Ti na se enipa ba mo be to ne menti na o mu nim me kakra. Ti me bisa sister ba ko. Sa be me bi ne me be yi e ba e woni ne ye na. Ti sister ne ka che me se be ya ka me ma me ba no. Ene no ent. Eja me ka bia. Christ me di na de ba ko pe. Oba ba ko pe. Obe bisa me se. O ba ko gina kwa anwa bo adwaman. No ko nya wuo. No be ware. Ye he na me pe. To kai na e pem makoma. Na me asema me ka wona ti we. Na me chechire. Ti ma ka sabim. No mo atoko so a. Ti nam se ntina be man kwa de no osuro me pa because na me ti ani mo ma no. Ti no osuro me so na me be di enkomo. Ti me kai na anya adwuma no obisa am sa kwa hyen no. Na fi ti me ja bibia e ma ne kai. Nti o mo ko a be man ti me frɛ me anya sa so me ti me gi number yi so wa ha ka me ka sa me ka mo musa no. Se me bo a akwasi una ha be ma sakra kra chen wa be ma de asem ba en ka se mamla wote se kra ka se ya so me se bi so na na wo be ma nti me sro nti na ya ma mo me po no asem ni free ha enu wo yam eduru ha na bo pause nti me so de asie bia fa che me ti ntokwa bebe bia me be en ka sa me ni masi me ka sa na mafre ti sa me ka ni asem quarantine wo se de en de yin mu no ntokwa ni si ye no mo fra me se nti me ma ti sa ka bi nko ka bi ma to ma mo he no mo so bo mo problem bia wo bia to mo a hwe ekan nye wo ho bia ma no yeye se do ka sana dwede en me da ho better no kra ne free ho na menya eyiri me ho ento boka unya de en sa kuma ya le se de unya pressure se o frɛ ma na dwobel satam na ye be 11 12 na me pagya butina kasa na 11 12 na mada timeti ko ni hu na ne number na dwo no me mo hye me nda se akua de ne stand se nya akua wo na ye me ama ti se ni na esi nti wa ma tade cha no papa na me fro ka na me koye se me me nka ma nkwa na wareguo ko e masi me ko hwe me baba ko me bai na nkora na wo woni se wo papa ba ha ti se wo bai no ba hu se ma ba no wa ma fie biem tade cha na me ja okrasi me sa fro me ka ti di baptism ko hu me hima ba ko nso me ni nyina ye hima ba ko okay because so me jame na woni ni kura sam ne enkohwe ni enka na me da me akura ni nti mi ntumi nka se me gugu aware okay me no hima ne ba ye ti e ba ye be di na nsa ho e da no wa ma fie na de chie wa ma nti na me ne so na se ma me so kura ma de a ade cha me de me ko okay e no se ma enko so ko jame ha dia ntimi ko dia na kasa no nyamu no so na to ko no sa to ko na ba no me ba be di mo ba busumi mi enu ma ba ma ne ba ye kurom ho enu onua ma bi ni bra bi bai e ma busuafo e ko twahye ro ma sori dem ko ka asam no e ma ho so ye ntokwa ne buro ya ma ho no gigina se ka ho ne de ka me ma me bai e nware biem because ade ba ko pe ti ye ka ya ne papa mo eni mo fa ba ko gigina me se bi nsi na ni mu da won de won ti bi da nti we na be pie nanim me wo fa me fa se me ne ye hene wo kure okay sa no kan ye yenko nim ha nti
me man enko nti no achi ne say sa emenimu boy e baaye na otwe ne sutuo no aka kire o eno na me ka so oba me ho e be shem ho no ma ono ansan baaye a e be pa achew no be pa achew eno otwe na but brantan ne de na wo ho na me ame wo ho wotwe brantan ya na sa de obai kan bo ti anadwo no yakwa wa manta anadwo ne wo ne sa no abete ti me kodwo so am sa maame obi gira mo molu bai mu ha eno se sam sa hwese ni pakro na mo wolu yi ho nti wona me ka sa akwasi se wo no abegina ha de a bra fie na ntina me yeden me baaye na ma ba na ba market na wo tetetei okay ba me na minim so no a me kan se ti me kwa na kwa so so obi gina wo de anya ne wo no a nti me kwa wura da me se wo ba wa ma na de cha me de meko na kwa asema anya me de me no be kwa me se ne wo kọ no aja wo niam wa na se wo kọ no akwan ma wo kọ asa abada yi mu eno se me yi me niam nyina na me se wo to no mu wo kwa akwa ha ka so be yi niam e de na si ye sai na nyina na ba ma ni gina etete ho no nti o ya no se obefa mattress na me se me slow ade a me mpenti se mattress no befa de a ene fa dada na nyama na emienu fa baako na fuwe baako na fa akura no wo ma na ku be ma ne dem woni emanyina ne dem woni emanyina any tv na de wodi obayi famu yi se wa amfafa sa mattress ne sa tv etikopo no na ya da no se ne ba no wonti me fa ne nkoda form na me se ne won fa nti ade a chi anopa no na me se wo me entena se bia na ebe ya aka no obafie because for better tey nti ye tena ase na abobe 5 na me se maame enya ade ukunu be den obeba nti meko no se ne na mama menyimi niema no start epe kia kitwe bi no yi nyina digumu okay na me se wa yi ne mara wie na me so ne ba we ni de me mfa ni machi na se china udi no kodi wa china bi kokko ya akora no a na me ko bi san hwan okay was man se ade so asa na me na se mo nyina ewura de e won de okay nti ne ya ma de nchi mate wodada ti ya da ho no na dwo no na me se obi bopono na me se maame to so no se akwasi ageman to wa no ko bie pono to pie ho no ma pe na kasa no nyamu no so 3 days bi na me ko die no ba fie be 12 to 1 na me se akwasi sabri da ade asa ti ma ade anche na se bi ho abra en no wa ma fie bi ti opie apa me mattress we ma yi we sam ma ya de ani muntinsi na me se ma papa ade asa na ba ni ntina me da dem ha okay na oba na aka me ko okay nti sabri ma ade anche na ade chia me ba gekito metam wose won sane dem me ne me hima na me ko ye ne no kai nyina esi abonten anadwobre waka wayire ni na asisi abonten samu mpie di ameba ti wa no ko twen blantain sini bi na ne gate no pam wadi bobo mo a enti mo da ho ana se oja mo mamu mo da ho ade a che mo ko ya na mo ko ma me pa cho me ba mame yebre wo bobo mu no ano ye tisi abonten no ti na se ba kan se ma me we se wuni mi nyansa se wa dwene usuba ntanta usuba bone ne se bia wodi bi awo ba no ti usuba ni bi na ba ni su ahwe ni tika kaka bi odi to hwe na ni mumu bi wo no ai amafo so na e fro se wo hima enkotra hima ne se wudi wuti wo fa bi nka ho ne me ka me konwa me teso to so se me asma me kanya me wa dance wo to so kotra hima to ka mi ja fa na me hu ne me nka ti me hwe na ni sa na me sa kwasi me ni hu se wuni enemia nka apo ano kakraka asma maka de mensa eti do sa kama mtwe moment me aka bi bo sa kwa me de kisi oba no nti ko kasa no wo kasa de dia yi na no o kasa no o ka dia yi eno so dia yi ko de kisi me ba do kasa de bi ka dia ka na no so bu ayo de ma wo wo ye odi madam se me me ti kakraka wujina ho no mi ka so ba eni me be wa no kakraka so ekra me de kisi ba ne nti aka se menti mi anka ka sa de we eni ase ba be tu bi aka eni ana dwene de enso bo wa o so bo ni o to me ho papa me be ho papa nti oni me be ne na ewuru so o ba o to ne ho eti ayi be ne sare na me hwa de be ne isore na me hwa sa ho fe no ena wo hu de efe se suban so ka sabi na ni o sa na ni ye ni ya very very beautiful lady bi ni se sa na ni suban ti ada mama wo ba business wo tete no ana wo ye no me tete ne pa wo tete ne pa enye se bia me ba ko pay to wo hye se jofo kura enso kwa wade bia be ba se kura djuma wo ye no eno kura na ama doctor kura ma ne conform mo re business na sorry agina ho ni tira bi sa ne mama se nyame ma na ho fa wo ba ye oba wo de ble
egu ba ma so edan kwa wotim kwa mko haye no me ba ni sika wom eduru se ba ni tu e fiura ni se ni akore na ba je dan ni tin ya wo ba ma no so tu enti balance wasan ka de ma me ba no wo gina so age balance na fa a wan fa ma akora balance na se na me pese ye hu oye very nice girl tuntum e bo mi dua bibia wo ho se me hunu me ho anu da mani namu suban mani namu sa ne se mi kuruti me wale me a any of friends me bra ampa so me ne kasa ye no ani bo sumen ampa sa afi okay na me kunu so ja me ejao balance we dey come mo so dey gina keke na request ne se dey si ban balance so dey sorry na ya Miss Ghana ba Akoma me atwa ho ba Akoma me na ja we nka me mpesa me ha wo na so so wa mo se me manya twa 360 ka ma me 360 nyanto bo ase nkakra wa da bi wo ko fast do bene se nkakra ye pese twa ageba yam ye be na hine no ba e twa ho kakra ma me ho yes twa ho kakra ma me ho yes twa ho kakra ma me ho yeah very beautiful lady and America no ne ho afa na mom sa na ni suban atie ni su ti se na ho afa na agisa agema na betumi aka kire yen ma okay se ayi akra ba ko pem se la chwa na me be wu ma bia obegina ayem bibi o so me wonu ani kan nya me dia ayi kra ba ekuro mu no o ma ne ma okay se me yare kra na ma fa me be no o ma ne ma se die nti minim wo so twempena na ande me ntumi nkyere mukotena ase asofo nyina kokotena ase eya obo ne kwadu be na ya wode bowo chese dan ko wa hu charge a na samle say ya to niema akwa so ye ndomi wo wotonton niema nkitenkete no ba de wadu nto betime buru ne hu kro abonten so oye adwuma de a wo so to bag na 224 man to bag de se bag ye sign de kon hu chese dabi o wo sesan wo se 224 man to bag say da hu what can was it ma ko di me ko dru makuma keto akora anim eno se de say dey tin makoto bag ayi bag 1 week here ba so ya na bi shemi dey tin makoto bag na 224 ma na so le ato bag ato etin ba ne nyame anim ni wo tia ne ti me kra na ha na ode ne ba no na kamakuma okay na me ni ahode so me de be hwa akora no me say me told me on say me bedru akora ma no madu me ahode okay eya kuma 87.9 FM say de misro so ne say was so de na yi ba 2 we so a oh wadi be ko maame wata ho de misro pa maame jai maame won ko asori ana ma wo ko asori pacho me ko asori wo ko asori maame mi bisa wo ko asori pacho me ko asori ujidie we wo nyankopon we ya wo so do ba no mfoni ni be ko akose epoase wo ko apo na nkasa se wapudi asemo na se wo ka no ena me ka no me se wo ko nsuo no mu na se nsuo ne se obeyi ene di ne bone de a basa wonu na edi obeyi bone de ne nsuo no wa no e bia oma ebetwe na twema yi kra se moto prot wo fensi se mukosi ti prot na chi no ena mo beto ba ko wo na bi ma me se no de anya wo na ntoye na se mo prot yo ka ye na se mo ka kire na ka me ti ma nenka o ya iflo ni wiye ena ko je prot wo face na menye me be 4 months okay ma o mutu flow level asie ni nyina me na me twi nsua ye bibia ti de mu ya so akoto prot no so ka say mu no o top prot ni wiye na okoye pipes no ni nya ba akon efe na bu ena ba mo no Spanish they say who create a prot na ka pipes ti enye sika ko ye pipes no etepe 2 million mako me sika na mkoyi mu 2 million na mde ma ne bla no no mde ko ye pipes mako prot no ye tuduru fo level se man so aba ho na o ton prot mako to wie se na o de abeto bi wo kro na ye te su ni wan kire me prot ne da ti da kro bi wo be ya prot no ne soro ena ye ko ho no ko kire me ya prot no mako ne me ko ka kire so be si dan ma matram bi dia ko agimi up to now me nim say na we see o say so aton o ma me o ka siska no de den so the farmer wanka o dia nwa sika wo no so de ko fa anua ana na o so ma me dia nwa sika no ko bisa say ni say ne te dia fa nwa sika ma nti sika me de ma o so fa ko fa anua na nwa no we o so me dia fa ma o de anwa sika no o be de ma na ko fa ma say minim sano kra dia dia ase nanum kasa so kra nya den na ko be di na ase atem se ne tiri kakra kasa kube ne kotre ayi ahini a wo die asu ya watu we nanum tantan mami we ya watu we nanum tantan a police for your call so for la mo dia be papa fe no pa me cho na oh my god enti mo ja ya no wa ma hwe se ma sumo kakra ko media na me nkwa na na hia mi ntino
enti me ba cho safa ne picture no to so mama ye hu no mumwa ye na ye hwehwe no na phone a ofra akwe enka switch off mpo kwe na che se wodo obeyi wonye to chip na twene o ba menim se Ghana he ya na wo hye onko ba bia wo peti ayeman enti ne picture no ene ye de ato so no ye hwehwe no etiefo mumwa ema ye hwehwe akwasi ageman yen ka so wo mesum bai em yen ka se wo mehwe no na emom ye se ne ba no ebe pie wo montem na wonye na sade si akra no wo fie sei mako say 31st August no anya 7 years mo free awade na se no anya fie sei no 4 years awako 5 years yey e France ne ne hwebiem taku sempoa bi mad kapre bi mad eka enti ye hwehwe no no man 20 cities police station ho no man 20 okay cities me da say ye hwehwe akwasi ageman on na da hoi enu nti wonim ba bia wo hye bia bomode na efrem me wonim ba bia o hye bomode na efrem production line yi na ka che se ma me ho no production line no wonim ba bia akwasi ageman hye frɛ 020 3933582 so wani atwa ne so a frɛ 020 3933 582 020 39 33 582 na eche so o ma me hu so what bro bi say so anase me hu se wonam ha ana me hu se wo ye adwuma wo ha na ye hu no ye nka che se on hwene ba na eno ne de apie mu e wo wo mo aware na se ye ko ye fa second story nto so enti ma aware ne nyase asa eguo ma ko na me ka se etna ya ne ye ko be SSS enyase asa na eguo mo twempra 1 year na mo ware enfiesa mako mi we 5 years ade wan go school mi we JHS mi we passion okay be 5 years awade mo ni ji a wunya no abosom ya na 5 years no awade mo ni ji a wunya ya no be say mako aware ne de ya ti ase na ene wani ji a eni 2 weeks no de bibia be wom na say mako ti wanya aware mo ni ji because na watwe me enu pa ni ade be ti see wo so ana meboa mako ampacha nti sese obasa nko foforo mako minim se chia na achia na mui aware de medo de mintimi nkasa me nware bi no kwase mo fie san mako mpacho 20th January menya 30 years ti 29 years pacha kase na wo ho 29 years no ti wasa no be ware biem na mbom no minim yembe ma no fai ni ehunu hu mistakes ya wo ye wonka enti zabre ya wo kwano a wontimi ntina na besa ware biem no wo mistakes ya wo ye wa awade ni mo hwe so nso be correct no yenya be ma na ka kire ye ne a ki atwi wani wo ho aha nti wo mistakes ya wo ye wa sa awade yi mo no me pa cho se we next one enye sa mistakes ni biem na ye hwe se bibia be ye kama na ya me nshama me yeguso ye hwehwe no ye besi bia no nsamo so mote ne ho nkupu ye bia oba bia mo ya so nte ya me nshama yi 3p garlic mixture amansanya dia tum wadro no ne yakafo mamo eye natural na shane so ma me se garlic ne ho ne yakabom na enei ye de aye 3p garlic mixture no enu ti shane so ema me 3p o 3p every kind cross 3p me nua branchen was 3p Francis Weja 3p Manuel Adam 3p na chese Mavic ne kunu Mr Bosompem was 3p Sister Hetia Enra ena naso edi ne birthday one also say 3p garlic mixture 3p ma sanka mansanya dreibi na ebeboa ye papa obi edi wa dance ye wonu ye wote ho ye dan ebisi immune system na high blood pressure menstrual pain high sugar level high kaso do stroke enteshewa ana wodwo so tantam ya na wa yaze eye wo ya wafu na ye say kapusa no boda san de won ya 3p garlic mixture shane so Daniel ba Mr Kolena ke ba Pidan ne Angelos wo benya 3p ne bi ba modia na friend 0248 928824 0248928824 and answer 0201 000021 0201 000021 number was enka 3p garlic mixture no ebi garlic rock kilometer ye de pakum ememedro dia ba pakum ye memedro be ma no bi na wotadua munya den bura matade munya den Jenica 442 wa ba won so de no bi na ma akosu akuma no enche sa ven capsules de odjon so no yaze eye oya mesawa da wonya prostrate be ma wo de ya ven capsules na say
yedra ba ye metformin capsules eboa ma moje die frosane ye woni padua ni mo se acute sciatic pain chance woto ase agi wi fa na amro mo kosi form ana woda na dwa wontumi na korokoro na achew arthritis ya na onsa no wa poso ya stiff wa mo ye adwumade agudifo ma ne meme de mo hia ye metformin Raka Clinic Limited Kumase Alaba Babu Station ye wo ye Nisco House in addition mo friend it was 0248 885040 0248 885040 and 0244 183230 0244 183230 na Emma Wonsa Enkabi na Charistic Ventures na de Zahara Mission na G capsules no ba enemu san ya de ebetu ase deku ebi asabre ya meka sai na we ya bema ensansa ne kurogu bema ho we ya oba ensansa ne kuro egu bemu anapokra sai chese upedre be boost immune system no eno no gonorrhea syphilis oba odepo de ohia nie ya Charistic Ventures for address Zahara Mission ene ne G capsules no Zahara man capsules de ya shane so se bema oye mre e wo pem bo modia ne nom Zahara man capsules so bema ne be sori agina so ayemra che be mane muso na mo akwaba hindi e ba Mission malaria fever typhoid diabetes e balance blood pressure ne perfectly wo dware wie na honam ye ohenia when ya hindi e ba Mission be o kan she drugline pharmacy ne chemical shop bi emu enye na frayan e was 0246 348334 0246 348334 na 0248 569335 0248 569335 na yenye so yan first can story no entro am so Emilia madam Emilia de Dufie Emilia Dufie Emi ufie na ba pacha mfrife yase wo frife yase ene ba ye okay Emi ena wasam no ene saying Bacha mi kunu na obu mi kwasia. Ana mse me de bedam. To say. Mi kwasia bu a obu mi ane se. 2003 naja, mi se mi bakuru kasi ma bedi pa. Na me ba no so, me ntimi anye sika aha dan. Nti tena prapra mu ya bi na metena ye. Eno so sabi o tere mu a ye mu se de wo de mpo ye nipa. Nti me kan mi tiri mu se medi pa kosi se. De menye ska me so da chi menya ba bi di miti ato. Nti se medi pa mi sika menya ne basa basa. Nti mi ami si mi tiri mu po. Nti medi pa na me se me pa ba bi ara chi medi miti be 20. Ene ma pere so sa ma bela ankasa. Wa bra ankasa. Ma bela ankasa ma. Wa bra ankasa me ba. Wa brabonu. Wa brabonu mo. Ya twa so na shanen so se little kwakwa dance ne ba na ba. Ma me nka ma me bi dance e bi nchiro. Was ne ba university graduate na ne ba no wonya adwuma university graduate adwuma bono enti ena amle tudana ena ba frey fa say wasani skata nsi no so bra so mi skani be ma ka let me no o che no bro bi asa ya sani ma ya tiko kun so ni mi no wa anu sa so ya na so de skani bi enu as mi na tin skata mi de bro na njon wa ade pa nche so nti ade de mi asa pa sani tiko kun ba den sani ya de o ma na den o yesu din amen. Mama, when you monkey too, I can say, I don't say, Kurano, era so, pen the mama. Now, for and say, a bus, Akoma, project be to say, Mama. Obi anfa ho nhyem because nyame no ankasa ne ye nenam yes ye ni mo obi ase ye nyankopon nti ye bi ameka se won wa se ye kiri nso obi enu wa wonye kristo ni na se be nye ye ka kristo ni ye krife de bi asofo o ye jani wa odimi se enye asofo asebesebi ma se ne muro se ne dabi ma so ene mo nam ma company fo te se enti enye won wa se jumadi we na yedi no ewrade nam so de adanse within 1 year within 1 year amon nsem just a mayor but a newma kasa kasa adanse ewrade nam ma so ene kiri so ade ayi wi asane Ghana no ebro adwante aso ye so na minim tina imese yeni ye jumadi doso ade na kwa we bedua ye nsem with less than 1 month tabisa ya hwede ye dia ya na otimi for ya na oba be pie
ni fu fatu suma shall to kwa na ntu ewurade nyame aye bi ye nyame aye bi enne hwese okay papa enne wani o wow current we ye current enne ya hwe na fono shall to kwa afro etifu akra na wo suru we different from akra na wada so na ne agye no ayo hwese ka wo also for the abra yababo 05998 other cda 059981496 059981496 and 0245301462 WhatsApp me and we be see friend second Jesus that me sramo you to be fa yesu and to obi enu below belt you to be friend enti yetumi fan monyam ne malaso kwa na ye ho ye de manya me nebo ye de asedama mu a nyame ka makoma na mu yi bi ba ya akra ne ne wabeyese nyame nshamo ye twa mu puse little kwaku seria na dia wo bia no wo so besere enkachi obetumi aboa mama nim se ye watefo be 8 years ya ye nya hwe ne ye yo ena wo hospital so ya so aye no but ye da wo mas ye nya so de o maye aye da wo mas nti se obi se oh when you order so the hospital na se measurement de beba ye si ho kwa da nya se bia ye si ho kwa se because na wunya nto ye pese abrebia ne ye mamo update na hu ba bia mo pension ne hwemu ye nyame adom wade na ma so ne a doctor fon so a makodi ne nsem eye nti na ma de bia ye tena mama update no ye nkrofo bia mama omutie ya ono no de no enye se bi ne ho na eche na opesika oni wo sika opeba come on mama me jiji say afeda sese ye be bi we be say sese mama ono so nyi say na mama pesa me wo ansara ma be cash na me dia ni ende ya hwe na fono papa mama bro so hey when you monkey too ba yi ne bu akese adanse akese hukura no era so wo ho a pende mama jodo na mpaya me boma sefo en se se ebosa akoma mu nsem ye project bi ati se ya mama obi anfa na ho nhyem because nyame no ankasa ne ye nenam yes ye ni mo obi ase ye nyankopon nti ye bi amekase ya hye nsa won wa se ye kiri nso obi enu wa onye kristo ni na se be ye ke kristo ni krife die ni asofo o me jani wa wodi se enye asofo asebesebi ma se ne nuro se ne dabi ma so ene mo nam ma company fo te se enti enye won se dwumadi we na yedi no ewrade nam so de adanse within 1 year within 1 year akonu nsem just a mayor but a new ma kase kase adanse ewrade nam ma so ene kiri so ade ayi wi asene Ghana no ebro adwene ti aso Sina imese yeni ye dwumadie doso adan na kwa we bedua ye nsem with less than 1 month yeah hwede dia ya dan na otimi ko ya na eba be pie ni fu fatu suma shall to kwa na ntu ewurade nyame aye bi ye nyame aye bi enne hwese okay papa ene wani o wow current we ye current ende ya hwe na fono shall to kwa fono etifu akra na wo suru we different from akra na wada so na ne agye no ayo wa se ka wo akra
na nya adansidie 0245301462 0245301462 0599814926 0599814926 na onso yenmisasade yetie bia no onso wo adansidie onso ubenya adansidie no ebi enu nti sa netie adanse ne doso nyame ya adom afiada ye bebubo bi ye kono de ye de ano ebe keka edoso chese mi hu ebi kura brome se ma akwo moye de na msiye prison officers ena menya police ni baako menya prison officer baako se memma no ena dance ye no efri wo mo ho eba eye me nwanwa afedie me sende bi ma Ishmael otie ya was mame se de maintain ye ma se na kwaku wo firi hene na baye ena me si Ishmael me nu nyina na te dem wo na wo ma me de ne baye nti ye nim ba bi a ye de ne firi baye ba de me nim ne se obeye nhira e de ama afoforo enye nyame de ne by for a reason obeye nhira de ama afoforo sa na me nim no enti sa pepepe eneti enti adanse no edoso eya won so ya do ye save life na me nim se ubenya adanse e de afri baby mame emi afei yanto aso e mpa chaw aja se ma bla wa bla bonu ti aja me ya atutra ukotena ha ne atu ukotena ne atu ni nyina anso me se me mpa ba de ma dwene no metirim no eno a me borade mpa se ebebam into 2005 ana metu ekotena fiyase eja me di me panga kala meye me ton paboa me ton Ghana made ni Togo made na no panso me sachi bo me yebo esam ho adwuma nti ano papa me sole am machi be 5:30 na jese makwachi bo float no na ebobo be se 9:30 no na jese eno asa ti me be fie na ja me nya bibidi a na ma sa so ampaboa no me de be kwachi na be se 1 to 2 na jese eno so ma bere na ma be fie na jese nyumbe ma pe bibi adi tibene na machimam saa na blante mi hu wo onkwa no new site feyasi new site na jamira me kwa machima saa na ne jimo ba wanti mi anka ankyere me okay anam ni sister bi nso na kwa achima oton gari nti tora bia na sai bia me ni ne ma sister ne ba me se na de bia me mpaboa ni sha ana me ni me hwe nti onko akọ nti dan sister no kwa na kwa achima e na ohu no e na wo ka chen se adamfo na ni je ho nti wontimi nka nche nti waka kire me se me mo amane na me se me de ma di nka oba akom ka se me ana ma hwe me ba ba pim sa ata na mba no nso be mfie be nsia se en song okay nti me ana jabla bo no ma fight ma de nti sa mra me di pa de awale sem kra de me pese beba ma adwene mu na sisa no so me di nka ne na de ho kombo se me pese me pepro toto sam say enkrofo fie tanano minti tanan kosi awieye nti me peproto ato na chese medin kan sisa na di won komodada okay nti ana istane ye say blan o ye mesi ni o na okura sa so peproto ato nti nsanyame ya adom na se onye bi a ebi obetimi aboa ma wasi ufie no nti sisa ne kan sa na je ma adwene no asa atwe akosinso na msia enya hwe nti afa de menene eye sister ne ye na chese ye da ye kwa achi ma ne ye fa ho no okay ye fa na sister ne se bla ne ni o okay na msia na mi ajamini me no ye tena ba mi ne edidi ndi nkombo na mbisa ansem pa cho ye de adwuma na o se mi ye mesin na msia ajamini me ye na msa so amene ma ye koe nti ewa na chese wa hunu mi fie ewa na wabam otoa mi fie ai se aya yonko komodidie nti komodidie na mu na me ka che ne se me kura me pepro to ato eno ose me kura amafo di bia gigame okay eno ose sa nam se eno ose ene nam se ene kokko kire me nam se yan ne yiyi fie enam se ene kokko kire me ti non kwa non se bi kura agudie bi na me enam so ya no kura me nyibresam nti odin kaade me ko baby yesi sawia aputu oja ene abontam ene fe yase hie so ene okwa kire me no se half plot no ye 7 million full ye 14 ene am se hono de kwan ne wa ene osa kwa kire me baby ene so ye fe yase ne sawia fo nso hiem
on so no see half plot 11 million. Okay. By ube chance you answer na abeko. And I'm saying me pen anymore ya. Person me nya business singing room kura na menya si so a. Me a wo se me amedia. Le hono so me kuta akola. Nti enka say edu anadwo a wo kokoro ma ube chance you ni ade ni esa be ha nti no so me mpe. Eno se ene obi asa akyerem baako. To kwa kyerem me na mse no de we de mepe. Eche say ayayankofo. Woni be ma no. Ya fa ne san kwadwofosu yankwa. Nti okwa kyerem na mse we de mepe. No kwasem say minim plot wura no. Nti okwa na ye full plot. Ena okwa say me se mepe half. Mepe half nti half no to no na de na yi measurement ekochemu ene etu baako ba half na ekotu ye na obi esi aka akọ sa half no. Okay, obi esi abam ne dan abamodie ni. Enti no ase papa ne say on tutu in the blog no obeton na asase. Okay. And now on fa na asase ntu no. Enti ono mi kunu ka kire me say de bla ne dan na duru no. Ya ka so on tutu nwi a ase obeboka aya adwuma yehunu. Enti o sreme me amfa eno na ye fa no wi a na ache ne bra no aka ho asem. Okay. Ne che sa time me fa say yete aya se ekunu na yira yete ne nyanye ye ho ade. Nti ne yete ena dame de ye fa no. Ye fa no. Nti ye fa no de ye nesi. Ye fa plot no. Afa de matwi aka ye bibia na plot ran de minim no. Enti on me bu sa bran se mpacho na plot ne ho nkata samwe wo se ne nsankan. Oyas me nsankan na de me church. Oyas me nsankan. Na je se me nsankan. Papers no. Wo se ne nsankan. Nde ho na mutu yesika ma no. Ono se nipa ko na top plot nje minim no. Me diska no ma no. Wo de ma hwan? Mi kunu kwadwo no. Ene wo so de ko ma hwan? Nipa ko plot ura no. Ade na woni na nko because eye wo bresu sika na wo. Eno no asam no. De me nkwala asam a me ye no no. Enti me busa na sene nsankan me nsakan me ye ne de no ayi bi sei. E de ade na me ye no. Na me de matom adwumaja. Oba me baba ho. Enti ama hwa akodum le bia me ho se. Me baba ho. O baba ho no so say. Sacha se me de mayi mani. Mayi mani. Enti edu mre bi nyame adum kakare se ya wale. Ya se pie nson. Afa de bla ya je efie ya boso. Or the enum and a high from 2011 and we see that time ye woman. Okay. Not I say or hide a down behind or mommy's scat. Okay. The town or saw the bark on. Not I said that be some besides on the all 5 personal and mammy. Then only hear me. Into men in the coin says or farmer me and a major hour and any on far assassin near you. And what me yeah or the dashia was so not of 5 Panama me sad frank. Okofa papers assassin papers side plan and you know the mommy side plan and also I'm being we what did that was so on only ding and also maybe son also on me in the toy and then I will some sabi me Jimmy for now only me blast a blam benefit here my fight here ya men child and yes I do accident na aka chen say ya wodia na sa woni me mienu kura dia se wo sank ye mienu e din na wo de din tin na nko na odi wo so side plan no kran so no ani din na so wo nko din na wo so ai sa fe ya se e din be no mutade nim no fe ya se salinko ni oka salinko abebe ya tie no university ni wo no okay obi abehu no okay aya half plot ninti nipa kro na to half no no ni din wo so half e no nso ni din na just me na me to ma ade na de we din ni mu bi enti me hu say sisie ne kwase abuo ene obu me e no ntonko time me na sa 2017 enti wo fa wo ko hunu wo fa eye assassin papers ma wo a okofa side plan eno kra no wo din so wo ni din na wo so sa ko so ne tena ai sa atam ya wale awie ne yesi pie enson maware ya wale yatim awale no kra no so me wo ho asem ye ko enti 2017 ya na me no metimba bi no say oba no sister ako
obi enemy edi asase bi ho nkomo enam se obi be no say oye sister bi edan ho adwuma o sister ne to anka o high school junction o firi jaache o aka kire nso mu asase bi eda ye pa na wono kwa do ne na akwa akohwe ma asase ne da kama nam se sa se ne se da ye dia ne ya sempa ena o se ne me kwa akokire ampa be me ekokire me na ye plot mienu full plot mienu eno me say ya toy 70 million eno ye hwan sika 7 ye nyina ye sika what is saying about me the 20 ne buy eno on to the 20 ba na ye 40 e me ko tua ti e de ko ma na kese honam asa ya de ni enya de aka no nti me ho ana maame na ba sa ata na me ye store maame ne ba se awra e se me nya de me de nti mo mam kakala nti oba me simpaacho me kunu no na maame no sa o kwase an me de drop in e buy nti mam 10 cedi drop in ska ti so baba bia opa dropping ska tu o fragma ba na ka chense bra kojo maame ne ba ho oba bia dropping ska nti se ya ne den maame ben asasi ran ja chi ran na se we atua 20 we atua 20 na mo de ka 40 na ka 30 nja se ho na mo ya den nti me ya na maame da bia oba na se ya ne den na o se me no obi adi enkomo nipa cross atonsu bank bi ho mu malo na sa o ajapade de a kwa ye behwe ajapade na ye malo na msi ase ni we di asempa nti me ne nyina beko ampa ye ba tonsu advance wono ye kwa ye ne ye kan ya asem ye kwaji loan 30 million nti o mbe hwe fie no mbe hwe no mde loan mai ma mpa cha me se ye kwaji scan 30 million na dem dane hwe obe ma ne nsamu se ne odu kotuo so wan kotuo ho de minim se ma wie ma blabo ehwa lo mi ana mi je adwuma tu abosom bia na etua 4.8 something one otua be ma na me store nti me the store me wie na just store no kure mu ahwe be na ntua taze kura nti wie no kura saka senka yan san kwaji 50 million nti ya no se ya kwa sign nti me am se da bi ye we ko ye ji ye wan ntua taze nti sa ya sa kwaji o ya sa na o se na de wo mesin sika na ya wode ye dan ma nti ya na nka chense se minim ni ode ye nti ya na mabusan se wo nti kwase abu asetena na metie nti ya ma wo sori akwa adwuma akwa ma bakura nso a wo mo ntena wo ma obakwa ma de ope bia na ale to nti ese ma akwa ma na obo 40 cedis mininu kuta we kan kwala nsia enum sa 40 cedis enkwala ni koski a wo moji 30 cedis na ka 10 cedis nti 10 cedis no na ya de be no aduane menin kwala an be dibi e wo fie kopma nwuro beba oba nso openkwan aduane senkwan aduane ni ho ma obedi matem se de ope oba na se bia pesie kura na maba obi yeso osan anawo da so we no opia sinchan e tole bi nso anu asoma mene ne bapen gifty baje kwato side bra me na kwala na kwato side no de nti mnya kam nti ses kana ade kwato side no wo de kan ses ka ade ma me ho a nti kan so na mo yenya bi ntenwe a onyo na aba kire mdonye eje no nten kwato prato no afa lockdown mu honum me o ha no ka chem san o koton plot no na mse me nkoton plot na mutia me kwaji loan ma me tia ye no lockdown no ka chem so o koton na mse hwe no ankwa ngoton na ye won kola ma me kan wan fi me wa o se am akoton 250 million aja me da me tifie me twa obre wo bi ma wa ma me taze kola 10 pesos o ka chem so plot ne sen 250 million and wa ma sika o ka chem me say me sika on 250 20 million 2000 aha into what be man say bia na ya me free ha be ko fie na bia o de be ma me dia me ne place so sans ma sika 20 million no sama mo kwagine de obi atua 2020 but so si no na no me na me tua ye adwuma tua ye it is 250 25000 no what the dan wa ma me taze ko e de ma me nim ne o de ye chese ye kwase abu asetena na one metia me tu o nya me hwe sama ha tale sama ye den mi ala modene mo edidiem kran so asa ese o sole a wo tom de dan no ma han o tom me ho pa enti na mo wadie na mo kwa ye no kra no me yese wo na ofa aka no bi ma me a sa atam na me ne tena na eni ma nkoye new site abrabo adwumesi adwuma no eti mete kwa enti menyem no na ka cha me se nyampa na mfirimu fi a obeya me ho ade tini won mi se bia ebedu na bia adwuma yeye nti me wo enso na adwuma sam na ntene nti me wo no ma me bo me mama ne na adwuma na ma first ndi na ba na ma
and adwuma no kwa de ndan ya na me fan say onya adwuma ye me ya me say black odu on say ya wo atam de say de adwuma no wonya bi ko enti nka ma wo meme e ma no kwa na adwuma nya be man de o se nka wo timi ye bibi kwa ma mu se bi a ense san ya babla wo na so hwan wa fi me enti me ya na me say oya se no sister ako say me ya je anungu ase na me de be anungu na o se ma ka kiro ma me say omobo me busuafo amane say nyampa onya 3 months ya me ya ho ade Easter and Saturday ni Easter Sunday ama me so akanti say so adwuma ne ma enti mesraw se wo scan bia boa me na ne yamfa nya ho ade ne se nyampa na me adwuma me de be ma enti se na ade ma no enti mia me sika wan scan de wan som nti onim se bia wan cedi ana se 2 cedis enti me use 17 million fi se sata na ma wo ena o ka so ba nso de wo aye yira obepie ni ade enti ebusuan de a omuje ye me mama egim 2 million me papa 2 million and ya contact die no ena onom so meji 2 million na me se contact die de bla eno de minya nti eno de fa bo ho nti akontaje sekan no aha se wo wo ba de se bia say tobo mama wase ayi emi ma wase wo na tui akontaje sekan ma o ha na obisa na wontimi anka se wo de tazi ana se tuka na ye no wa ma be ma no anka sa no wo hun se wo se memele yes wo se memele no wo se mempaka sanso aha sana mimi hu ni se ohun se majimi me yemle wa ma asate no ka chem to baba akon se me na me wo ba akon e kire ne se miensa nkwara ne ya miensa o ka so wo baba akon nti ba akon no kro ko fa ne ba ma me ne tena ya e kire no mo be fa no ko okay enti ye hwe na ya miensa awade na gu na da so tintim ho se no so wo mpe me ma ya tan ma ba abrewa adan wani chen no da ma o na anyini wono ujiri wanyini chen na no obefa dieti no so obo abrewa so no chen wo de ya wa chen me panyini bebere o chen panyini bebere enti se waja o wasi wan wale mbe ma ba abrewa se wode na no na kan ya na abusuafo so wa kan so wa komi kurom so an wa fra me mabusuafo no bi abo mama na otimi fra phone so mini odi machi na wadi ma tempo to wa kire phone so enti enye one na tie sese ye nyina ya tifiem so obi atene dem mo dadan ba ko dabi me na na nche so o mama comment ehun ya se me so me kwa enti sese wo ko ma me wa na me wo ye nyina wo fe ya se fikuro na ya sie nu obi a wo no dem ono one dan na msimi wo me dan enti o me da ho na nkwa dan dabi o mama komwa ono sa me si 10 cedis na on fe bi nkan wo so anya adwuma o bank 10 cedis no de ba komma so ba komma 40 cedis na kola ne 30 last year November no mo no me bisa se ekufo adobre yi mu 10 mampa chan emprempre mampa chan wo aduane be pa na ope wo penkwa aduane fufuo opank fufuo da bia fufuo ni de benku ana fufuo ni de me pese me se bia fufuo ni aponche ono de nkwan bia ope nko ope namdwane nkwan namdwane na 10 cedis aha tu beto banch o beto body o beto namdwane 10 cedis no obepopo no adi sapesie kwa na nka bebo ana nka wa ye nkwan ka bia sino sana ope so me kan o se na adwuma o ye na de nya apesie adwuma ne ade 10 cedis na me kan okra be man timi yi 10 cedis e man kan je so bo apesie na sa ye nkwan so ma me kan product ma me so yi 40 cedis oyi 40 cedis to ho and to kan say anya ni penya na timi ba akoma 40 cedis da ko 40 cedis 40 cedis na ma me say yo 40 cedis ma no bi na nkwara ne 30 cedis ne ko school na ka 10 cedis na ka 10 cedis nti kada bi na nkwara ne ba no ma bram 2 cedis account na 12 cedis and mama mi problem ya ne say me hu se kwase abu no obo ajapade na ya media nti mi hia wadidi ho afri 2011 abesine nti mi su mi hia de aka nti mo how many efie no yes 7 rooms one o see one there be ma ni sika wo mkula ma kakra bi etu waje aboso ana waje aboso wode dan na haya besine wanya no anti 20 ayi last year na me de kura ma me baba ya no say me mfa wode behind you say was 2 years 25 wode behind ma me de ama me ba nti sai ska me nyi me ba ni ska na me mfa nto aduane ni Ise wadi haya nko benye sa esisi se no ma
ɛna mo mo asase a mo san ton ye no oto di ye wa ma osika ni bi ɛna fie no 7 bedrooms no so no wode ma haya be pem sanne nti last year na de wan ama me ba November no dabi kwadwo be ma kwadwo foso e ye di se ye me pam fan ko court fam koma me efi me bi ade me kum ya me wano wa aboa na no wa wodididi yi won fa ntwere asu me pa che wo woti Akoma FM bubodin me pa che wo me pa che me se woti Akoma FM na bubodin sister me pɛ me ho asem pa che yo wato bomb mate am pa che anka say wato bomb enti me se kwadwo foso yi be ma oba no maami ya wote hoyi wonye ne mafo yi bia obetumi aka che mo se wo mo etwitwa ntro yi maami se de ositi yi entro pa de wo hwe no a wonimu twa papa enti kwadwo foso woni na bre asase ba ko waton wadi wa na ne kapra wa kasa efi a wo san ne nasie 7 rooms o de ma han wa hu se maame na emre papa emra wo ho enti ye de wo se wo ye ansa ye kwa ba ye ne na bedin komo doctor bako ye kwa ba ne na bedin komo akra ne kasa o ensem wo ka no ne ye nte was me papa nye me papa bumba me faso ne se bo wo ka no Dr. Mamu aha yeah apana bako de yeah the crystals grow fine about it no ana ko moje dro papa Akoma FM koko na ye na koko ya ade a ihia if say ye te say friends history ye papa bi e friend tete kwashi no fa koko no free Ghana friends friend po no de ba Ghana no kwa no ba na obedua na emrofo no besi nde o ma san fa kire to koko ne ko di ade pa na wo koko mu a emrofo san de ship afibia beso ye koko yes eno no wose adwon se di ade pa na wo koko mu anti abrofo san de beko wo frɛ broni na obusa se brofo ana abrofo de na mo de koko no de amode koko ya wo ka kire wa se de chocolate Akoma FM fie pepepe mo atwe koko nyina manne koko ne kra ye hu de ekusi ye srew ya research hu se koko no se enye chocolate no mo de ye de nro ye de nku na dra broni di koko be ye na Ghana ni wuntimi nto ntumi ya research ne se ne ye fa koko na ye fa enuane nro enfra se de be ye be ma nipadua abrane maako enwuma adroni edin e grow fine no che se kra ya dwene ho ayente ase nam se nyame nsa wo mti de be boso wo fie ha bia no ho adanse ba se grow fine ye adwuma no kwasem ti na de be ka ho asem ye menstrual disorders Akoma FM if se ma bebre atena ho ama menstrual disorders nti o ma nyaba ye nua ma no bebre ho a endam o mo nsabu o ma hwe ne ye nti enne fibroid de o mo yam ensabu a ya hwe ne ye nti ye nyem ana asai miscarriages ye hwe sabu o mo ye enye sa low libido atenka ye nya bi if se ma ko ehwe mo kire se ye yi ema edubia si ho a emu nsia e wo menstrual challenges no kwasem menstrual disorders one hwe ne ye a wo betimi abo ji number no ye wi a ya to aso okay 0244 Akoma FM 59 65 32 0244 59 65 32 Mako hwemu kire se sa mansin ba ko onyaba eye no kre obi apeba wa nya mane wo nam konfo so akonfo so bebre wo ha o ma anwo eno so firi he nke se eye natural wan hwe wo mansin ya awo bebo sa mansin ba ko benya fibroid ye man bebre wo ha giso ma ko hospital ansa mo se fibroid wo mo yam so hwe go Akoma FM problem ma wonyem na asai misraw anya hwe se o mansin na enkoyie na ekofa sa ya ha na bro okay sa mansin die wo yaw menstrual pains wan hwe ya be transfer di ama obaba go fine say wo ajapade bia de beja obaba enye menstrual pains enye dane ya de a eye pi wenum nyina wan hwe ne ya sa mansin premature syndrome madam what call menopause no a problem na wuti ho na wo kasakasa afie wo nice wo hwehwe
go for my jedro so the baby bia Akoma FM here the problem mark we tesi or dam pass the number kwisi form I don't care about yes the real see why you back kwisi form many post me na yira monu go for my jedro bibia be kama all right mark the number no here to us kuma doctor kuma na 0244 59 65 32 menstrual disorders the omu akuru bebre mako the dikan ya me anya wadom a eba aduane ade aduane wontimi ndi aka na wotwe ama message na ba na wukam Akoma FM aduane ade aduane wontimi ndi bi nokwasem premenstrual syndrome no grofa no na bibia nya kama the free ba ko ice cream period tofin ko anu obedi aduane bi ode mamne bi obefe ye no grofa magedo na bibia nya kama the hardwin ba ko eya minoria okay emfiedu na ne menses mai emfiedu num na ne menses mai ma ko ene ye kan wa fidie so se edi na otwemi no na otwemi ensa sorry bosomi ba mienu bosomi miensa na hu menses a ayare aminoria hwe grofa magedo no wan hwe yi a obekekire fiber da to ye okay Akoma FM grofa magedo se de ye bibia be kama yo de friend metroregia on de na otweda so na ne bosomi aso no eneba o kire na etwa omu a 5 days na unity na etwa onu kura wonim time o de ye ne menses israel no num grofa magedo na bibia enye fine oligominoregia yare bosomi ni nyina ebesom ko ba ko pe wawie grofa magedo na bibia nya kama nya sa e de how ne bebrel dysmenorrhea enu ye painful menstruation okay woni na wa adwuma mu asa na wotwe no ma adwuma ne master asoma no ne maami asoma no obo hye dem usu Akoma FM papa ofefe ne ho wontimi nante ma adwuma num grofa magedo na adanse aba so mo gidi ye no num grofa magedo no bibia aye kama okay menorrhagia ya de e ha adwen yie e how onu ye menses ne mba ne baso a entwa age park na boso how obi wo kwa yise de ne ko hospital ko woni pani ansa na etwa obi wa yise de moja si ne so ma ko obi ti fenti num go for majedro no a bibia be fam de wan hwe yi a awo bebo na efe ne endometriosis eno ne ye ma nanum ana ye ma menum fre ne anidane wa wode ye ne ho ate nti wo ye o menses no na esan Akoma FM esan na chi nti utubes no na moja na ekogum okay woni be ma da na akutom na asai utukusu ya bitom asai awo adi a wonyame amwo wa wonya bi dise de ko hospital ko horo wa wodiem yemfa grofa ni ye duo ni ennom na nhihye ye kama enye fine na de adika wo mu se esa o yare na esan sisi o fine yemfa number ni tudwa na mre no ya aso 0244 59 65 32 0244 59 Akoma FM 32 ani subre yare ohu so ani subre wa no grofa majedro no wo ye adwuma wa awia so wo ye adwuma wo gya ho a eno na de ani subre ne ba no onu grofa majedro na bibia be kama wo na so akoma ebo peri oni padua ne kasa kire wo wo moje na wo mu ni so akoma ne pembia pompe onya so ate no grofa majedro no wo ho na so wonsa ne na ye titiriti enye ananse srade tam awura wo mu awura wadwen mu eno na de pressure any stroke eba obi a wonya pressure ni stroke bi abusa na de na di kan ye wo se ne nsa ne na ye titiriti sabre egusu ya panyifo sa achie ne mui no grofa majedro Akoma FM kama obi wo ho danya ni abaka se abo no kronfo a yabo no mesrawo moja na no ayemre ye wade bi wo moja no friend hemoglobin se kofom no grofa majedro na nsa ne ma na bibia enye fine edura na dwuna wontimi na no grofa majedro no se de be ya bibia be kama aduane si wona wontimi nia yare sanete udware wie na de afin dwuo ho empombo bobo na epa bobo na epa ya yare papa babia obenya biato na de nyame adum babia obenya biato akrafo nyina ko kanshi drug lane kinswo keba obenya bi tinatek obenya bi na naboachi obenya bi aklo so obenya bi wo ho asamafo nyina ekus pharmacy obenya bi kaswafo ko dependable datus opposite wa temafo nyina ko community 2 little george anana naboachi obenya bi sumufo nyina ko ns pharmacy obenya bi
na tonke ho mbenya bi achim odanfo nyina kotuma si drugstore achim kedefo ko Mr. Kumi ho mbenya bi kofo duafo nyina mko Gabson pharmacy mbenya bi ensawam na naboachi heba ho a mbenya bi takwafo ko owas abido fi mbenya bi mensa enanim de nyina wo takrade Cape Coast fo nko pena na boachi ansa mbenya bi ene nyame adumadu na du tamale Alhaji Sulemana COP mbenya bi wafo 1000 pharmacy ena obroni pharmacy mbenya bi ene aduna dru bimbila Alhaji Kasim ho mbenya bi ena Alhaji Huda ho mbenya bi di number no na mre na ye bre 0244 59 65 32 0244 59 65 32 menstrual disorders yare papa to go fine no for solve problem nyame ko bibia ho dasane yebesehia mpa doctor yeda se papa grow fine last year yeji award Akoma FM energy award penifo hwehwem enu se grow fine de edro papa no yama ya award enu nti bomode ama bonsa enka bi wo kwoto a ento baako eya atonum festival usika beso du ato entisa obekọ biem no yebeka cho se edro no a short se shane so emame enawie papa se Dr. Mafo Fertility and Herbal Center yane yewra akwasi agiman yane be me ne ba bedi enkonwa okru ni din ne de sen Kwajofosu ebedi nkomo ye fra kwajofosu na yehunu de yenua bayi ekan se no kura bi ewo mu ana se wo ba obeta na ekeka asama ne dia ye de enu ti yewura fosu e bomode anefa na yentie wonum nsem Dr. Mafo Fertility Herbal Center Dr. Mafo say awafo ya mopa wo na enso yi musulia awo abomo te se de fifre abo adanchi wode ne de hyensu ase na atutumnika o mana moto na ebra Dr. Mafo Fertility and Herbal Center se de tie bia no mobewo hello mira fosu memo ha o hello bema fosu memo ha ya madam na pomo te say yami adubo na so me ho den papa wo yire ne dufie Emilia dufie so yire no pato na mu wari ana awade no mu ajija ya wale na so ba ya ko ya ni de madam ajija na sa adan na mawade ajija Madam, sempi. Me pesa me hun sempi no. Me di kan. Ya me ha me di kan no. Me ko la look ta baba ya ba ko. Me no awu so. Baba ya me di kan. Ya pipi me hin. Ani asa ba ya na we US. Aba ya me ko di ase. O sa te me ma sem. Ama ni ma ni ko yi ni se bi gu ma na kakula ni wu. Ama me bu akola no. Buna ana akwani hu yansa ene ne nana epa me chew ene me bi twa so so tam me emila ne baba ko tutwa whisky epa makola na ko dida le putoja wo da kola na ko sibia ba wo toko kwa na me ba no wo no to ni wa shim na me na so putoja ho o ya flame ko do ana ne ba na mo do bia ba na na me sibia bi ma fle emila no akos Whisky yawe osoro mo mi ko eputoja ekota de na mse unu ta mo ndi ko wo ta mo ndi be ba na osoro ndi enfa me ho na msiru me twaso ta didi ana me de me twaso nti be ye akwa ye fi dan 7 rooms ana di bia ma han ana ebi boy ba ku tu we dan ni o tu we dan na me wo be kwai asante be kwai ye adwuma me ba ye na private car bi si ho ele bisa se na ko so bi etu eden na no si anya no etu nti o di ama ne ba ni dem o di ama ba ni dem sa na kasa aden ti na mi dey fi no kan tem to kwado bia akwa ni se we du kan fi so to bi etu dem na ye ma ne dan ba ko na wo do pese o da ma kola ni dem na o tire o se ade akwa na ye me ba ofisi ni na je kola ni ye me ba ana mi se akwa na me ye me ba na ni ba bia Tama nwenem na ni kwa so no so ko fe empina le okra no ko fe empina be fi ho na wo bi e po na kwa na ni empina da ho ma ni ba wo atitiri de bia be
who be MLA Ghana, who say wait to me. If you say wait to me, now I didn't private your demo. Now the Casa I am on to hear me. I work on company Burma. Who are Burma here? Who to me back? Who have to now church here? Who to me back? Nam to me, I got tell me. Now church and I'm Java. I see Ghana, but it's already been done. And no Kanama or Kanama Kanam de Midi. So see all the see Mene Casa, we have to see you. Ubiano being Casa, I'm a shaman. So now I'm a scam and Madame Demoko. So, you say me were baby Yajuma, into a tina, you say me was so calm or scarf or soldier blob, into a 10 young boy. Much better about me patron, Yamisha, Mr. Fosu, a chanopa, me patron Bomodiana Bran, ye would ye becca. Me patron, Sunday, Emo Ben, non Kuno, non do the Anawaha. Let me pass you, never. Yamisha, ye we have a sign in Comocrabium na, ya Yamisha. Akoma FM me patron, ye was asqua here. Asqua. Debbie Antonsu asqua, baby, I yes more no. More, but baby, ha, more no one. Now, who to be found ever take I asqua 1 year. What was Sunday? Kumasi Sports Stadium. Why? Sports Stadium, aha. Let me back to you. I'm never mobile can okay, at you for the assembly, no, Yamia Dumwa, but just a member said I am a poor master. No, one ye invite no one as a member. Etiachindia, and ye agree, Besson, may free trouble, ye trouble for more fancy. Come back to my number. You bring my one point, no, there, okay, on your one. I said, Summa, and Swallow. And I didn't also now grow. That's it. That minutes of it never caught and never caught. And never played out. It's a Joseph fashion. A Joseph fashion on one upon the entire ye Joe. Yet so sonny as sorry, mammy. And your boy dinner, Joseph Wabapam. And your boy dinner was Wabapam, na Joe pump, na Joe pump. Yame and shall, ombre yada. Yame and shall, or a very nice lady. Now, our bomb so when you meet me there, sports the dish anymore. The Ashami and ya ready made, Yapam and ya de Ashami, the Ashana Nequia, and ya ready made, Yapam and ya de Ashano, and ya Josin son, our bomb so when you meet me there, sports and the dish anymore. Me patcho, a ya will fair, also per se, open be Waku style be, a ya will fair, also per se, open be not what the WhatsApp no, and as our best friend line, no, a WhatsApp line, or friend so Besseniano. It was 0243 433 465 Joseph Fashion 0243 433 465 Joseph Fashion with friend Obadio. So Mitri and me makeup the Plus Beauty Shop makeups no yeah the Plus Beauty Shop omo stadium on Unity Oil and edition mo and a mitino she's hair she's a very beautiful lady. She said, they know what's up. Joseph Fashion Pamamia. Nothing. She's as one of the hair. Not for your makeups in the camera. But it's of Mambako. Young Bruno. Now they come and come out. Come out and move my camera. She's her. The Plus Beauty Shop. One was stadium. One Unity Oil on the dish and move friend. A Jibia will pay piano or be your be at the amount 0249 155 776 0249 155 776.
obejo so na de wo pe no wa yo de ma Pastor Julius akwaba ma me so na nakwa koko akwaba Evangelist Samuel Mensa akwaba na na yire osei na na yire akosua pokuye sikapa osei akoto ya mu akwaba Edu be go bugu mo me we me rehearse sa wo na aka me tiri why are they money adwuma papa bi ba ye se do we say winning some na good is do waken kan say you buku no na me say wo de ne batena ha e de da de no sorry papa yanko azafo ne andropos chat me baba ko Vincent and come here ne ma me afrim nti na ye ko di na wotweda ti me firi bo wase ne medro he ya ma ne hyede pa na e wade ma ne fa na currency ba I think that first story na dedodo that because said and second twene etu twetwe e beba mu ase otime gene de ne mo ma na nim tantan na ono so time de ne de ba se se unni ne mi anka ope wa no ka kraka ono se akra mi de kisu ba me se obeye se kisu ba do azam kwa ya man yes oh just azam na den na ma ho say I think say futu ba mi enumi ansem na de be ma ayetiefo ne ahwefo ho say ye nyidi ababa wona kan ne ma me kan enni na say de omo kan nyina ye nokura mama ahaina atore na wudi obi atem obesi sofu kokko no matosi asise opedidi oh na se nipa tutu si wo ba so beku na bato me mama me nse mara na Ghana for se me kan betra sisi a na nka e ya mpase wa tutu ma ye yente na no asem de enti me mpase me kan sa na wu ye tie na no asem na mpase no otuo hye me mpase odidi sa adwuma no etwe sa branta na otwetwe na dia ene me de ne kwase ye ma na me de be ma no na menim sa no na Ghana for se sense me tra sisi a na nka me bo me nse ma no se wa ya de se wa tutu si o yereso ne branta ye si no wase so wo na wase a sebi de bia meka se wo hu ade kura enya sebi o maami a waba oba ama de sa wo hwa eno na me hwe na Facebook am go hu asebi agrada kan wo se hwe wo de mo amafo nya yodium edu anim eya omo nyina abako na aka wo eno o ka so no ya sa mistake ni bi ne nkola ni nyina edu anim ro fa hwan wo so ko afa akọ no nko ani kunsu ni ho oh enti edu ba bia maami a wo bad na ma wa anadwo wo ne se pe homa makula bi ka kire me se o se ba akofo asetena yo anadwo mu na enye betesa o enye betesa oh na wonye oba a wo de wachi a nya ode oba ne ma wo no o mfa ne nya hwe sabi bi na hawo edi pa na hawo edi na maami na wo de ayo Catherine say enkotra henie ana wudie ami chese wudie na mekase me pese magie di but me de ye fan konko ho na oba ebi ana asesa na asesa dia na fa yehu ne kan yi na atumi aboa ana mama ntu ba na fu chese se de wo se kana se de no oso obusa na question bi se ne mfun so na se no ntimi nka bi ayire so paso aye dia won so waye biribi oh nti ya mama yen kan no krose me ye wei na animu na ho na be man ba think say be boaye second story no be man no so be ba nti I think say ye mon bebre because o sha ase na nko obi kan pa nti no ye mon bebre on ye omra chena nyame na se chena no ba na afi ye tie on so side because say ye yansa asesem ne ade ene nkurahwe o de oba ye behunu animu yi na afi de esese ye ne bia no na yatumi aye na sa na aboa nti ni da tifo ase ma china let's start in bible kese na no papa 6 to 7:30 number wie to bia betumi aba me abon pa o patasi assemblies of God. Okay Dr. Mafo Fidelity Herbal Center na make am wasam kire wo say ya wonko a na wo pe awo no problem de enia wo problem ni nyina aba na wie ye esan say Dr. Mafo Fidelity and Herbal Center Dr. Neo was for wasam nyina beda won ba be ma no yere o yere enu kromrade ayi osi akwan Dr. Mafo be ye free ho ama wo no abantu atraso sa mo kra maka say ohoi se de ya mo biem afei ebia wo so wo ba na akra yi fie mienu fie miensa fie nan onante
wakwa ye burden ade ama ho wontumi nkwa ye adwuma wontumi nya hwe di mo ye dududu na da bi o hye wachie me pa cha wonte Dr. Mafo enka na fa ne ko na ho na nkoda wo muntumi nante wo mo enante ho ene ye de little kwaku ekoro no na wotumi ahwede na akra na timi ya nante de ama ye no enu nti se edi no dance ye dia ene na wo nso fa oba no kona se de tie bia no Dr. Mafo ebema wo ba no anante ye wo atonso esreso atie bisa abase ye ben Presbyterian school no bamodia na frɛ Dr. Mafo Fidelity and Herbal Center ye numbu anso de da form e was 0244 411099 0244 411099 and now 0277 741618 0277 741618 ye watenso esreso atie bisa abase ye ben the Presbyterian school ekwa Akoma FM first story ni se wo kono wa hwehwe nyoma mu yi wo ma me ha na ni se wo hwehwe nyoma mu su yi amawa wo hu asem akoka kire wo ma se me de me gina ho na ma me wa mama anware me gina kwan ho na me bo adwaman ya na wo pa na me abware ne de wa mama anware a de besi e na ma me se ne so mkwai ko wo ko ye na 2 weeks afei na sika saa de na ka esi dodo ade na mema no se mu wade wi anka se sika no kra no ke de mama ato ho na mu didi nkakra na nso mu tamu na mu na matam na mu ja hye mo abotuom se de mu nkoa na ye mo dia nkoa na mo dia dofo baaye wo hwe na be hwe amu esese de mu nyai obi aba mo se ye ware akoya bo ayo ye nyahwe se 2 weeks se be kwa fa Yaudie ne ensekantwe ne maaboro ne ebobie ni so na ebie ni pra wonsem akosa cases we ya dose wa ha bebre sika ne ho omuko too much enti no ano no mo hwa na nhwa munya ne kakra bi na mo ho se mo ware e mo obi amfa ne kapra ma na asomdue mna ware anim sene se e bekwa kofa saa ha wo enyina aba na ma ko oba no so wo hu mfonso de bebre wo ho obi be hwehwe wo kunu si mempie wasako wo si mechie for me kunu so mekọ edi ebuo na wo dan na edi wo ho okay de baba na se wo so besu wani so besu fi se that time no wo fe bu ama no e bi kura na wo kosia wo kwansi ade na nyame adom wa yi wo kunu aboa wo enko okay eti wo no ebuo bi a na wo mu ni wo fie ho no eno so de hauba okay that time na be ma ne bu afuo no wo so di ade na wo ye one to me anye hwe second time be ma tutuo Akoma FM etuo FM otutuo yi ye ko ye na ye discipline ni kakra wo se ni nua ba se owo ba ene mani nti ni nua ena wo firi hwa no se kwase ya me hu se ge we wajimi pa wajimi pa ba be kuno so wo se nkola ni nti se nkola ni nti dia ene second time me saba na ba be kum it's the second time wo ba be kum because wajimi wo ma ye discipline ni wo ena wo ba ye ena ne wo sa ba ye wo de foforo ba ye nsekan ena wo di mu achi okay it is a drum le bi na ma na discipline ni wo mo e ma ni nyai kola ni nti okay na wo a obi e wo ba be obi ba ha no wo ma me ti wo be na first one when you na ahwe ba be pim na wo hu ba na first wife hu ne da waja ne ba dia ma no you na ahwe e papa anka wanta it is how study sua de na mensua de mfiri ho na mo ma ko ba ma we di ye wo twini mu tan ne betene ye pa sa na topa buo na wo bu ye de akwala aba no ese se wo hwe ne ba ba bia wo hye bia wo bia mo aye na ye di Father's Day a wa me ya ho akra ni nyina enye hwe e ya wo papa ono na awowo enye ono a nhira wo mpa enti hwe no na nhira wo pa cho nhira ni nie okay na be chance na ye de sese wo ye na de omo di Father's Day wo hwe to mu so omo ni anje omo akoma mu biebie efri se ya to ye bo ase ahwe ye ma no de omo bedie de omo de be hye enti omo ma na ba omo ye homodwe enti sa time no omo ani age enti wo ye ka Father's Day a wo ko bi na me hu mobo so wo ma ko second time afa ketu abi oba ne ka bibi wo ho mesra no ti na matam grow fine ba ko ama no se won ko no okay se ne kru nso afọ yes wo kunu se we die no aye basa am
baso wo Akoma FM Kana make asa wanyini asa manani force and then wo se wo ba wo ye ho sa na ya na mema na tinka no kra ateko iti no grow fine e bi wo ho na ye oni padua mo ntuma kama na hyehyɛ kama na sisu na we de na nya fefefe me si ishmen koma ni bi Grace Gift Back Clinic and Laboratory Services near Camp one of the Ama when no pay Adum Achadia Ayaresa Yadum Achadia Ayaresa Yadum Achadia the one prostate cancer now prostate enlargement Bema when your name is saying Yadia gonorrhea syphilis and now Wabawa Kosio Kumenu no and the emergency repaging Patakunya Sanso and a one more fibroid and a diamo stroke and also diabetes hypertension hepatitis A B C and D typhoid fever malaria ulcer and a era baby was all doing a Grace Gift herbal clinic and laboratory services fakwa na ubedi o madanse ya cheme apomdi adwuma efo na ho no wo mo won to boase ma wo bia enti ukwase de be receive no kra na yade no efa na ekọ ye wo ohwim kumase a ubo ohwim school junction wa ama from Barikasi road no ho na wo restaurant snack bar e wo ho a wo ba betumi ye bia ma general public na wo so ubetumi abedidi wo enkran ni wachimota petroleum bungalow ye ne family life international school and the enhwanimu na Accra branch na dia channel so nice facilities admission and accommodation ebi Grace Gift Herbal clinic and laboratory services your number ni frayen was 0543 320030 0543 320030 and 0244 126123 0244 126123 evangelist mame when na yes I when you sign to say kwa kuje wonu papa yenkwa ebi abu what ebi abu we na sign papa yenkwa mame nchiatie fo ne ahwefo ebade enhira wo ma no pa iwie amen mame nsem kakra bi na me fa free first story nim edi nka mahu se oba no oburu be ma no so yeah hwe form ya ejina hui na wo hwe ye ntu nyame abode ho de na animu ya ye de tusu old picture pacho papa no kwasem sanote enti no obesuru kakra nti odi awunawuna yeah insecurity ebe hye so ama ni huhu na to so sala no peso ye na wa hunu ye na to the extent say wo twese kan wo twituo abaso on asofo mame o me nka abedru wo sofo adim kotena ho se kotena ho nyame be ye wia ne akotu nkwase akotation bi o bible mu yi kra no Nebukadnezar kra hina koma da nyame nsem na dane no ko re modi amana mu ntra ho na koma no ye nemre mema akoma ne bia ena mema na koma no nye nebu akoma ne bia o ena dia no eya mpoano anua ene ye de cement afra ensuo bia no betimi amana ye mre bi adwe na chim yet wo ye hu instances bebrea be man ya no ko oba no be man ya no asiesie na ba sofo na nti sofo wo baba ene ya twituo ya twese kan ya bu no no aba ka ba so ba twe ne ba na free hu mama enye sa metia me kan papa dan for nine sa ba ware me baba na wo de wo saka no aja magema de magu no because aw baba bi o ti se be me ka se watra aboa esu ade aboa nye no watra enu no we se uchi 20 nketuoi we obi a onim person handle so obi onim person handle ka se be gay ka so si to enkoto so no nanka so fo se betra ho na ye ho enkola ni nti mo de mana mo to na mo ye enkola ni nti no wo ko e na waja ba ko aja bi ama na dwan ko wanu masem si wuhunu ma me ne da panyi ko jo kire kan sembi wo se ansa na be ware ne se be ma no waja ware pe e na wo ko ware wo se ye hwehwemu yi e die ne si ye pa ma waja ware a wo e na fe no obenya e me nya wade by heart se ba je ya wade a e ya ko antra enka tena ho e hu dua enka wo nya kola no enwane na wo na wo kwa kofa minim se na wone ne da na ye ne dew se sika abrantia ni wo minima de kro
enti ya besre ma na mo kwa aware foforo mo ma me ka bia mu ntie o wa we abrewa odi ne hima wote ne baabi ye no kwa wo se na ade ba akopɛ o o se ye no mu ade ye se du ma me atem yanim hu nso se no ano kakra enkotra konya na ne won kotra konya wo we ma me ye obi a nani adin a wa twu dese aba himfie na ni nyina ya asew sem asew bia ni su atra abo su no mesra mu aware mu no okay because ayasa moti wana dakoro wo be hu nkwase awuo makane ha ye be sie ni nkwase asie ya ye ni nkwase ayie ade chi kwase ala ya konkwase na ase sorry ya be ni nkwase asikasa ye be sere mu mama ni na ho okay second one yi abalante nso be bana wo ne kasa no kra no okura blog wo so obi kura blog so ya ha no na wo tu se no sika no minim se table no be dane ti e bom pa se urade ma na hoden na on to blog na wo so no nyina nwi na wo chena o mra me pia himfi na ye hwe baby Sankofa natural food spices make am for dia ma wo na enchine nim na afin fafra wa bi anim ya de ginger enkete prakasa garlic ene ho ne ma from we say surisa en ye de aye Sankofa natural food spices eno nti se wo ye won kwan anase wo stew no gravy no wo beef no wo chicken no pepacho mane nya Sankofa natural food spices I just say wodia bibia nim spices ni wo a wo be dia to aso be wie bo so na se nyina tatai Sankofa natural food spices enter supermarket any dwemu onyana fresh 0555 6031 43 0555 6031 43 Ewra baby ne laptop ayera abedi Akoma FM ne laptop ayera abedi Akoma FM wosi ye ewa safo labor Puma filling station won wo see ye wajane laptop ewa ka nim obi afa e dia ba Akoma FM ye so ye no log da so de na so de da so eye Caroline enunti so laptop ayira na woni obi a o complain say na laptop ayira omra Akoma FM na o me identify ne ho na ye mfama no na yire ma aware na say dada ne bossing ring you but e bi so enjoy omo de pa aware ni bi ede maybe I will never advise say aware enye de aware ede eye do or try say do or die no sweet and bitter definitely obenya de ede na abenya baby a enyu no but ni nyina ye mumi no ma em say that kra was ye pe marriage counselor bi pa na obekire aware mu he say baby a ekọ no na papa e ka bibi on say de bia meka say red flags they be ignore minim say desperation ama emma bebre ye rush say e was say warrior because gay onyina he bia na ka was ye too desperate so be worry red flags na ye bebre but ignore ni nyina say ebia me warrior obesesa but yen kan say so nipa ni si na dream pise na masesa obesesa but on say na adwene pia there is no way untimi nya no hwema na sesada enti ohun ni nyina ebia ne maame nso hu bi okan na wanfa afa na wahu se de na ne maame ye na o protect no on se ma obi afre oso ni be ma no o suhum aguna swedro yesi wa han dan mienu e wo swedro ho enti anye Mandela eye kroba akwa boss okay waso otai hu no enti open number onim no ama ye enti mesi ewi e be frɛ no be ma enya wadren se wadwane yeso wadwane nyame a wo hye na ase de be ye bia no ba nde obeba behwe no aware ne de agu ma yanka na kakra bi fi time no aware ne agu na so de e kan ne se agu a wo ne wo ba bra na be hwe oba oba no so enka echi wo hwe ne form na wo so hu Facebook se de mema ne abre no me WhatsApp mama ne si abre no 360 obi kwasha da France anya wo de pe number bi oboa ge ne number na ohia enka echi ni nyina mu se onko ye ne hu yie onko ye ne homework yie na onhwe de nyame de ne beko fi se aware de enye do or die enye so do hu ko shem bebre na no ma o si ni ti yes me ma ne nso ade fi nani ene na ni ti na wabo no
ɛno so ɛmoa no enti onjai ntine bona onhwe na bibia nye okay minim se de nyame de na duru kra na ye ai na nyame nsiesie na onfa no nkɔ baabi second story na eja papa ne so obeba ntie nim se ba nye de ya na ne kakra bi bebem enti ye de twɛn ho ya fa enkonkɔ ho ne entwɛn no ye rafo su nyame ya dom ɔkyena kafefe so talala kafefe talala nyame sha low sperm count be ma wa ye mre wo de boss 2 minutes no adwun so enkunuma when we say konkonta nim go ase bi kan nkuruma nti we say kokɔ no ankɔbɔ adwuma ne ye bi ka ma ka nyina sa pepe net enti bo ma pem ma ne nyina na akɔ na akɔ no tworo ka sa na ye de be ka ya fra ma no so no maybe akɔ so maybe asa enti sa na te enti me so wa da be ma wunya ka fefe capsules what but modern ama wonsa enka bi obae akoso akuma num ho nye sister ye ka wo me yenka enye ebon wutwamu anipa ho ane akate yehwene sister ya wo hunu ahunu wodi abomode akopɛ ka fefe capsules ne bi ntɔada obi ya ma ho ɛno na side chicks you sure mo de jeje omode aye ho ama wo aye se ayi no amante ba find something Daniel ba kore na capitans ma da bobo aso wusko bi enkoko bomode an kwai na kwaje wodi oya ade yie for Harriet kafefe wa no 0207183819 0207183819 and 0243105904 0243105904 na any Harriet enkasa happy birthday enkoma Mr. Kwabena Apia Jomo Konfano Teaching Hospital and ye papa wo happy birthday enkoma no nyame enhira no ye papa na onto ne nkwanemu woma ne na ewasa si so eno so okay ye papa ne ye Ewrade enhira oma awodanya awoda papa amen onfa mfie ntomfie so amen afei happy birthday enkoma ye ni akase sister Hetty ye fan ba ko pa na ase ni kunu maame na onfa akomu nsem ni abro mami se wo sin wa no pa wiane anajo anajo 10 pm de onuafo repeating na nyamisha asano ada ti ma yinis anasa antiata wa ma sister Hetty ene wenye ni kemu kwadu bia de ato na ho nko be de nkasi tokro no nkasi ti ma nyamisha papa dia de baba wiase ma ye onuafa bi yase de na dia ne be ye paso yo me ya ba chi mo ahwe na da ho enti me fa bi nya se de ena happy birthday Sankoma very reverend Joseph Gale Efijase Assistant Secretary Secretary Efijase nyina Bishop niwa on na hwe chiri happy birthday amen and confirm na mama catch us at top back clinic nyame ya adoma 1st July pepepe ye mega free health screening na chese ye sebra na ye fa fidie hwehwe ni padua no mu ne ehunu yade a ehinta ne ma wano adura ebema yade ma ko ye nro ni nyina ye local medicines ye ni organic medicine bia ho top back clinic nti ya top intime so shane so 1st July ye free health screening ewo top back clinic na ubehu ye ne a ye South Junction Friends Gardens ho ye Bengana Water Works wa enkrai hacho Agboba Road enwachi yade bi set diabetes typhoid ulcer hypertension and to she one na awona wo pe be ma wa ye mre low sperm count ni na wo de ba top back clinic ya ye to ase ba modia na free your number was 0244373895 0244373895 and 0545 467887 0545 467887 etifo ye twa ye ho aba na sa ye ba ye be kwa homa no so middle na den na wote ho we ya kiba kakabia no ya mre o sheza mesano kapna doctor bi ebutu aduo ni so no wo hwe mi asana dia no ji capsules no bodru ni padua ni mu a ye ni padua ni mu adwuma na yi ya de wo yi titie no esia yi obesu ni mu kra bi obehye glass and some was ni mu but medama say Pastor Julius na Nakuya and evangelist and Ishmael the father wo bia nti akra no kwa won hwe se de akra no ahu atutu akurokuro titie
obi akoma ba so say yemmua akore yegusu dase yede to yetiefo anim ene wo yini yede ne kwa hospital ni nyina wo de ye kasa no na che so efu ba bi a me pese eho no a na de to so amaye yakoto sere yetiefo ema omo bua ye ne ho nto no yegusu a ye hwe no ba se ye hwe bofu me ene na kakra transformation so ye no promise ye no na yes little boy yesu so se bia obeye nipa biem kwa je se bia afi Ekofo dia dance die ba. Dance die ne die jai. Wo mo support ye adanse no. Eye bebre. 0599 mami fan we fam ansa. 0599 814 926. 0599 814 926. 0599 814 926. WhatsApp 0245 301462 0245 301462. One more buaye adansi dia papa adansi dia no echewo mama yan shade bi waka pepe mame na yenkɔ ne fast fatu so mame yadine ba ye ne enie enti fa pe enei na yenhwɛ me pacho di enti a mu bua ma yehwɛ akora no leto munya dansi die no enie dia mu bebɔ mpa ye gusu na mode ba no di enti nyame ya ma mo enie na wonim na me hwɛ de sɛ leto kwaku yadin ba foforo no we say no na asa wo ye broni aso aye to ko ale na me ka me see yare nko sana ye yare nko apre ne ka kokko ni na sana yare bi pacho ebra ne nine no ni ti no we no beba later ne nine afeyi ebe mu no we no fa be na chire we no fa ma me chire na start say to twena ya benitino nitino de na ti kwa na ye fo na ne dia ya no eno na meta say ye ti fu hu difference ya ba mu yare nko a eno na me pese yare nko a na do na enti akwani kokko no na nye kokko yare nko a na beniti o se na niti ni ne kra so no to ba din say me o se na me catch us na kwa na mka so ye kokko o ye se onye kokko yare kokko also yare no enno ani pedua no so he de na ne nan ho aye hyenhyene to utu se yare no enno ani pedua no ma e ma na ni pedua no ehunu ye esese eye enti say when tiri ene na nim ene say na dot na nim ka no when you both dot be mrs so kokko one of because half cast for ni be na sa na when na make no pastor Julius me patcho me so obi a me hwe bi tie radio baby I will be me Facebook no so me be asema ye ka YouTube live me tiri wo tutu okuru nyina sese bi yarefo obi ni kuna gas na se bi ohwiase o ana bibi na ye no but oba ye no ensaya asi ene ye dia to so no Facebook ni Akoma 87.9 YouTube Akoma 87.9 bra me phone be me person wo kuro no ene the doctor Sadaruma ene Madaruma ensaya aba ni tin ho ne woni se sika wo de ma ye se fan shakura no ya de hwe no na ma danse ya ba me pacho mo re 1 month pepe 1 month na ditiri ho aye se yi me se 1 month bo so me mo hwe eneti enei mo hwe se de site ya de ni mienu nyina egu ho ya ni mienu nyina egu ho na ti kwa no oba first no enei se wensu a sa wensu a eni nei e ba to hwe se de si aye areho enti se wo sika ka Pardon. Akwanti e ba me shanti ye ho den. Nya sanketo na ni je sema ba na chenkuri. Se be hwa obi anya yare ana se duefo bi akasa o se o yare a mi ntimi nsa na misu ayi kompo achacha e na kwata. Yankofo ya aduma kwantu for the am say aba magana for. No kwasem because SDF for some point for ma akoma edu aka ho abo be say jejinam. Papa. Yankofo ya adum ye de kompo duro aba abonten. Ndi me magana fo bibia so ate se obi a
yare fe ne kompo goita ha na e wo ne minimum a bi kura ne kon nyina ka si o ye ho hwe enye no eno de ye kenek na wo Ghana no okoba bia ye betumi aboa asa yare kompo ye de yare a ano odin a Ghana fo nyina se enye no eno mbom na ye research e pe ho aduru nti ye kwantu heba mixture abadwa so no ye fu yade aduru ba akopa da bia okra ye dance ni e wo ho papa osa yes ya aduru a ne Ghana fo nyina ka ho asem nti ni patu ogusu bebre eba fese osa ni aduru akwantu fo ye na ye Ghana fo sa osa na ya kan sa e waduru da asa me wura mu no ma me ni kan fa me number na entudwa okay doctor number no de tudwa no ebia na doctor number no de tudwa no ebia na ope akwantu heba mesa ne bi nti doctor bobo number no 024 66 28 508 024 66 28 508 yemfa we so nka ho 0241 29 66 22 ye numbers no wo fra obi a onsabeka ne bia doctor e wa kwantu herbal clinic wo fra ya efa ye nuru ho ana ya rebi na etete wo ha wa adwen a wo fra ye betumi abo akwanso no nkoso ye nhwe akwantu herbal ye yanka ho asema na se ye di Ghana fo hwambo se ya magana fo nyina ni agye kire se osa duru aba ene nti binua se ya re ya fe no osa ya furumu kuro ana se wudidi kakra bi na wa fi aduane no unya taste kwa se obetuma didi a ana odidi wa furi ahye aye kapu enya asam ketwa oda untumi na wachika se ye wo ya na wo bo ehyehye gastric ulcer wodo nsa ka wo bo kura na ye den ma titu ye ma me no brazy akwa ne bon na ye den na chese uhu ye wonye wo ho bibie ni ho ye no wiase ye ofe mesro ko hwehwe akwantuo heba mixture ene die da bia me kan ya to piti Ghana haba bibia we ko bia region bia bi wom mesa o ye wota kwa ko owas abibiduro fie takura de AA mensa ko fodua ko B Foster traffic light no hwa any B Foster shame o the same building no mu Franke heba wonya bi ato wo so manya ko accept the Lord e was spiritual station hwa kete krache koma spyglass anatete drasto wonya bi ato go so fo nko ja heba Ghana had ye baby obefreme bia wo de bisa e kire mo akopa yadu no bi ato e wo ho na mom osa na tena wo so ache so many years atete amawa fon wo so ate wa ye kitikiti a ene de tutumika na bra ye clinic obi kura na yare ye fe ne cancer kura ka ho bi ye ntumi nka ho asem nkire oba edimfide wonwaso no ehwe nipadua no mu ewura mu ne hu se osa no bi kura adan cancer ana ye cancer aduro ho ni din na ehu yare cancer but oba ya hwe ho a yenya di mfidie check mu se cancer ka ho anya na be ka kire ye no ye obi assault wa ye powder wa ha de be ma wa kuro se tie bia no se ye cancer de yo se ye osa obi bia betumi fro e de amount okay ndi me trauma ya tie fo se obi bia yare a ye fe no osa titi ubia no kope akwantuo heba mixture nya duma no ba ko penka se wo document no even one bottle kwa na me yefu no agai nti me okay dabi no madu ntu aso be 3 months ansa watumi agai na wo se nipadua wa efe bi kwa na ama wo so ate wa hyehye kama utumi da utumi didi adua sa ye mojaduro ntu to man kope mojaduro bi anka ho se malaria na se fever ana se typhoid ana hepatitis freyen na ya nchiro kwa baso abenum na ebetimi ayefi nipadua no mu akwantuo fo ya anya Ghana fo anse ye ni omuhwammo ya se akofa akwantuo ko heba mixture e de abadwa so akwantuo ko mixture ko do wonwaso a ye ka yare ko bitim bi se na dog ko ba se ne tie ko yare hwe ni sunsanso e yare ba wetim begu anim te chicken pox no bi ko esisi ho wa enye wo ya enye ade ba chi bia wo na eye kese bi ko afifiri wo to biko auto ukwakobono wanu sno epia bonten ukotorete na epia ba uyo ho hwia enye ye oni padua mutimi hyehyew utim pose wani na wo kwan wo minimu biko etimi sisi wani ase biko wani kosua na nkasa so ebetumi de ete abrew abeni padua no uhu sansunsanso bia kope akwantuo ko mixture
Unoma ebe boa papa. Uyo obi wo yare a ye fe ne cataract bia no. Ma me papa me se man ko ye operation bia emwa. Ule to akwantu ko mi se na no just 2 months na hwa ade. Ni nyina be yire firi wani so. Eti yare fe ne pressure so. Esan ye memaduro. Ana wakɔ adwuma ba wabrɛ oju ho ba bia enye. Numa kwantu ko Mr. Mmomu no anadwo paa de a every 7 o'clock kwa wontumi nna hyɛ so ma menti bɔ mmɔden nanom yɛ adu efe na akwantu ko Mr. no ɛbɛboa opaa yie yɛnsan fa me number no enti dwa bio ɛsan number no atiefo yɛ ehia ɔmo paa number no ɛyɛ 024 66 28 508 024 Akoma 66 28 508 and a 0241 29 66 22 your numbers no offer numbers in you bia how be no mesro catch a doctor now no edin komo no yamaga na fo aso ate say yare fe ne pressure akwanto fo yenya ho aduro and meso ba bibia wo bia yare pressure hawa ya clinic ye obi wo tachiman ahmadia ro ye ne chama UNESCO ne die ne mohwe brekum ye wona masua station ye ne ben besa bro san ye wase pe kumase ye wasafu labor run about do ne eche atonsu kwan no kan fie 12 wonsa benkum akwanto fo ye odantie mu bi se obi a o labor se wo SDA fo no wan se akwanto fo a ye ma direction na wa bakama kama enkran so ye wo kwahyeman ye ne president sondan no ne die ne mohwe do ne eche so tu mu kwan no ye ne president sondan ne die ne mohwe nti obi a won kran bia na wo peye nuru bia to e won kran so a messe wa bo modern na ko okanshi drug lane hello seba na kensi work heba ana na boache heba ana tumi abakwantu heba kan ko ba ko peko na wo pe to akodi udwuma ye beto ama wo pe ndodo atu bia betumi aba ho enti ba bibia wo a wo hwe akwantu fo ye nupa bia no se work in tampo ko adua na ba pharmacy wo tamala ko super life pharmacy ne old male community ne mo hwe boku messe wa se ko boku hospital ho main gate no dali salam alaji unisa wonye akwantuo yenuro miensan nyina bi ato say akwantuo care mixture infection de no say akwantuo ko mixture ko jena na akwantuo heba mixture osa de no unya ebeboa dunko obetuma ko tewia pharmacy anama fosti pharmacy wo station wa enna wasa kropon kotom joy pharmacy wonya bi ato na matabo ben na sunkwa heba wonya bi ato ewo ho Ghana had the enemy ba bia be ko bia na nkoko ye antie ko bam e wo market square wa e wo nkoko na korongofo nko pore na esapon ho ubenya do bi ato sa mia bia na ba bia mamodi bia no number na ato woni wetumi afre abisa ho asem yare osa fabric ken ko be boa wo aye firi ho de amount atete wa cha e ba enche yakopa kwantu he ba mixture pressure yare no yetu ase ma ye se yare fe diabetes asichi yare enye yare mayen kompo ane Ghana vobre omo ye no se o mi sai kompo achacha na kwata ye de kompo no ye nso anyi mfiri mu kompo ne de aba abonten ti obi a kompo ha obi a no yankopon ya do ye de ho aduro aba abonten wo ya refer ne asthma bra e mama asthma powder bibia ba kama e de amount jimi number ne de atwa to se ye bre no aye bre my number no is 024 66 28 508 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 0241 29 66 22 your numbers in offer how bia etiti bia no menu amam fede ka kire na kwanto fo ya ba SDA fo asompan fo ni padua ye fe ya kwanto heba no ye bebo kama nyame hye obi bia nyame hye doctor ye da se papa na shane so ema me enawia yi se top chocolate spread eye HSA wo de fa wo pound no na wudi a wutumi sampa wudi ade enu ti enema sanka top chocolate spread on pepper no kra bepe top chocolate 3-in-1 chocolate drink ne so cocoa milk sugar bibia wo mu dada enu ti anopa no de wunyia no wusuo hye na wo breakfast no aye ready shane so ema me say Janis market BMO provision store BMO enyena for 0243
033 0243 033 033 Osborne Ghana Limited yen yesi ya wa blocks papa ya disi dan ema obi nkwatwa blocks ma na cement no one faketu wa bi ngun no fa de aka nkwaye ni de yie ewu dan ni so na efrofro uhia Osborne Ghana Limited for one blocks ni bi na wo de yesi wo dan ama dan no agina so se pemen ya office no wo ka se ya ne mosque no de hwani mu wo to blocks yi so de ko si dan kuma se ne importamu a ya de guka mu ekwaja wo free Osborne Garage and Motors so ya second hand cars nko an ya ton papa bi ya eho eden ya wo da kwadwom ya ne despite house and edition mu electronic shop no so e wadum ensuase electrical appliances bi a wo hia no bomodia na ebra ne ma obi wo per blocks wo per second hand car wo per electrical appliances a bomodia na for Osborne was 0240 403247 0240 403247 hello. Hello. Yeah, we didn't baby a free. I'm a okay, quite your young quay. Sátán mi ṣe nìyẹn sẹ́nu ẹni àwọn ọ̀rẹ́ ẹtí ẹ̀ǹkọ̀wé ní àwọn ọ̀rẹ́ yẹn kọ̀ ọ̀kọ̀ ẹ̀ yẹn kọ̀ ṣẹ́ ní ẹ̀ẹ́dì sẹ́nà ṣe ẹ̀mẹ́ ẹ̀kẹ́sì mi kú à wọ́n ṣe ní ewúrẹ́ àti ẹ̀ ọkùnrin bí ẹ̀ṣẹ̀ ìfẹ́mà ọ̀mẹ́ta àkùrà nù bẹ̀ẹ́tì òbí yóò mìíràn à na wúwo nínú nínú ẹ̀yẹ mẹ́hẹ́nì náà ọ̀tà àti mọ̀ ẹ̀hìn ọmọdé ẹ̀kú ẹ̀mà ọ̀mẹ́ Miso meda se papa nyamisha opi. Within baby afefe. Yeah, within baby afefe. Hello. Within baby afefe. Yo young kwa mira. Me pato. Dia me so we ni sa medina. Medina o me se the match at the improve on the swimming. A good man who won the banana. Because we just not in the media to play for principle and this long patrol to be to a criminal case. And the best people about what I remember to look around was it. You know, I did Obama, the name of Banana. If you call up, I can't remember what I mean. It was a way to get his progress.